enti me die no kakra na mkwa na menya bi di at least wa kwanche o taste kakra o Aunty Bea na ma unit ni so kosro e ho na mesua se wo kita bibi na se o feel se ebeso na wo so ma wonu bia Aunty Bea e ho na me di sua free ye because me say aduane na yete ma no yete wono nkoma but ode ba am wodi bi because so wo de beba mo ayeden wo so anya bi adi. All right, merci about ho with another question. Era baby wo so nyini free ye na sa de ne wo ho. Aunty Bea wo ho. Okay. Ebesi le nyina ye busu ye fie o macro. Usi macro aso kwa win the case. I win the case. I win the case. Na me na be ma no ye transport union for no kwa me entwi ho. Oh, okay. Yes. Na onu obi nya asem. Na o mo call court. Na o win the case. And I say I win the case. No tregu fie nanim. I win the case house. Into udru macro Janseness na so kwa win the case fia na sa madam fo fia obi abekere. Okay. Aunty ye fie ni ye fitwa hia e wo macro ho a na ene na obi atutu. Sa bre na ye nyini no na obi atene dem. E na sa me na no America na so dey see fie no. Yes, ye fe no kwa kunyama. Ba ni di ankasa ne nickname no ya win the case. Onu na see fie no ochecheye. Na woche no anuafo enti me no me na nankanso na nya bi me na nankanso na ye ne nua be ma no. Okay. Aunty eye grandma e wofa. Oh, I see. Ena me na ba na me na nankanso no susu nua oche ne sa e fa ho no. Aunty me na nankanso afo no obi ane ne dan ena woche ne sa no mo atne mu sa abesi sa bre be na di atutu dia me ma han. Okay. Na me na de no edu ase edu ba bi na eye me na nankanso ano ene me maame ena ye na yete dan ni. So you can imagine single room na mo nyina mo wo. Yes, ene ye nyina yetim na de to aye so no so eye me na ba akonso de me na nankanso a ena ba akonso we ye nche so ye sa na to so efikasie eye fie ni mu ebisa wa akire. Okay. E dan kese. Yes, enti grandma wo ye nim ono na sine na apartment wo ye nim say it ono de wo fie na nim pe asa na owura ma ba fie ni inside na enwunu joa na obia wie na duane sa na ade no na menya na aka nim say me nko ameto nsa didi na menya bi da wo. Oh yes, ye didi bom me ma me ka ho me chi ba no ye nyina na ye twahia ho na ye didi sa. Oh yes, enti edu ba bi me ma ye ko me papa side ye ko dwa so na first day ye ko dwa so na me so a ye ko dwa so na papa wa akra ti me so abako ye je wa nyame fa ne kwensi ono na ye kwatena ne nche na ono so owododo ne ma ye 10 na 10 no omo ama wo ho na omo ama wo no so no obi ane ne bend di momo Aunty Bea nim so nya de make na me ho pa ono no me so ane ba no obi a 10 no me fa se bi wo obi atu kwan kakra na e wo ne nche no obi a na obi nidi ena maame no so ne be nidi obi a je na duane firi maame ne ma ne so kosi ne nana so obi a je ne de. Yes, entu beba na so wo fufu a nchense be e wo kra ye di mu fufuo because nchense na sa ti na fo no stand ko rubber balls mu na ye de sisi wo no tu ba obi fufuo ti sei ye twa ma obi enya bi na first day me ne machi ba no ye ko ho no mu wi aduane na ye wo ho ma me so afre ewra mo mafu mu aduane ye ko de yense ye di bom ti ni se ye ko di abom ye ko ya obi a wo se fa de Porsche fa de ho de me sunso yes dia yes so ade asem yesu ya ma ne fa fon frem papa se ade ma ne dia asem ana me ka chem papa se ye ndidi obi anko ye wi aduane me ma me yi to ayewam na wode nkwaya guso ye ma me nsa dem obi ansa dem bi na ye didi enti ye ko honom na oye ne sa no ama na fire ni so asa wo ye hu ne se o tie mu ba mo so de na mo ye no ono so te ne ho ase. Okay, wono so ya ma na dey aka o mo enti wono bi so no obi nidi ene akra wan yi akra na ye to aduane a won ko a patna won edi wa de sa. Okay, ya tetu fufu agum no akodi ba ye so ye nyini no ya amfa sa antete ye didi bom ene ye fi obaba we ne de obi ya ne na sefo e didi bom na edu ba bi se we wie na aduane a otwa bi koma we na we so atwa bi aba se bia na we ye mo na ode abro we ye fufu na ode abro ntimba wie no na we nya aduane bia di. Okay, okay, to bon sense make us fie ni bi wa akire obi betimi anu no de afa afikire won ma be wura fie ni yem na fie yam so so anu ade afa won ma akwa afikire because ode bi abrewo ode nti so de bi sa akoma no ti sa na ye nyine no ye no a ene ni nyina akrampo no ye da so ye
na ufu se eno no eboaye oh yes eboa ma bonding ne ewo ho wo se wunue nie wo so ma me nua banie na ene wo ye aduane na se ne me enye ska anya aduane a obi kura hu se anya aduane because ye den ya obi di because obi di bi bebre no yes Aunty Bea e de enkabomu ne dobai do enuafo to da mentime ho ase beba watimi waka me beba ye fi ona ntokwa wo pa na nipa ya na kakra sade ntokwa wo pa bo se ya ho ye ho no na ye maame num no na bo se we ni we twa no na omoko na omo kasa so nsem so ne ade ba wi ase a enyino dwoa aduane ne de nkabom eba edipa okay we be kwa koma we na de odo enkabom eba ntimi Aunty Bea me eboai pa eboai papa enye se makro ha na nko a okwa Akoma dan ya ye fie ho no na sa wo ho sa eno de namre wafo ne wo mo so ye wo mo sa etwa kwa ha de we kwa ha na sa nti ye fie be si na ni nyina no omo da so ye bi da so ye omo da so te wo no e bi da so ye enkanka ne ye kuro mo kwa Akoma dan ye bi da so ye enei entisa eden na masa empapa mu na ba modernization single room self contained ene obi apene de kitwes no hye ne baby eno nti ana Aunty Bea no na eno ka ho bi na de aba ena afen so kura no me hu ne se ne ya yadu na yonkofa no odo ne nhye de ni ho ene se what compound house na upon school ba na o ma me nua bi kopa ne ho asem komo waduane a o ma me fiti ya na ode akutia o de atenie na ode ba ena bayifo oba ma baye ena ba ma me babaye ena masoma sama me ba aduane tini ebrebra mama ne ama okay onwa na aduane na ode ahye ne dem one ne ma na o madu sabi wo bayifo de ma ne ma nko a onko tena aduane bi nkomo obi na china bi ebi kura na ne beba yare na yare dada na so yesi aduane ode koma ne nti ena amasa ansem nyina ba nti achina bi no onkomo obi aduane ba ye time on ade na make Aunty Bea na satan no sa na be ye ni wan eye me wanwa sa afa na be ye ayekese abaye agi hini wo o mayi mu a ye se obi nwa na aduane kro ntimi mu obi bi ni utimu so obi nwa aduane o kodo pa unya aduane ya bedi na nso se be ye o ma me bebo obeka wa hyede mabro okay e o mu se wo se ye tia ye ma na o ma anya ehwa ha na so wa hwe ya be ya ma ebe didi mako ba bi no se wonni ho na watu kwan na so wakodwom na wo ba fi school abafia ekombeko no all right yes titi obi che bosumi ya ye wo mi ye Ghana month enti say na ye ntim bom to say the first na ye ti bom no say na ye betimi aye masa odona na ewo ebusuem odona na ewo yes titi bom no sa odo no betimi eno obi ni obi ti the same house kra the telephone number kra onim ye be dan ni asesa Aunty Bea edin but ade bia no wi aso ka so be ya wontimi nye se ye nya winter so honhom na ye si ginaye ema ye ho se ye pese ya ye betimi aye ene se woni ni panity fikrom obi nkase kofa na danfo twintwan ye bia so ni ko wura ne dem ko TV abra bi si wo dem sorry na fa konya kosi ne kwana ne mo ye nkomo kosi ase ne ade na wadwuma gu a wonya na osi won mo kansem debi but the ebema na ba ne se o sorry wo ni fia na wachia no na eti sei ensei hwe obejo so onso ho ye ade na woko o we bia me kokuro mensi oba mesere wadaro ma me ne ma ya mesi eya na wayi ama me e ba ne free school ba mesere giskai o dia ma na aduane ohun na saa ne ma ne betimi de saa kabom na emre bi atwamu na e wo ho no asa ade aba na nya saa na wo no obi ti fie na ade achi na hwim onchia no good morning crab no obamu wewu because onchia no ti onim de ekoso wo ho kra okay me kai na ade achi na wo hyedem na bibi me kai baby ana meti first be minister Kwame Jedu de obonwumi na I gospel artist na onim se me fifie ntempa nti ade bi na me yare ma mba adwuma ti o hwe Aunty Bea there by this time o san kanika obetwem ensi ho so on night the same area like the same house nti about be say 10 no say still canis it is will be knocking me ina me Jesus Aunty Bea and I want with you now so in the mental point me shedem okay do you need something so me okay I just want to be indoors me who say car now 10 so again na ka me sheda ni obi anye free wo wa so me want sheda mo na nsakura na obi ehun se me hye ho nti ye de no be so
adwama member ho na so for final thought ye so na ye nyini no bonya e ba na ye nyina ye to atene ye kofie wem ye kofie oni akoje ni edi ni akoje ni edi ni anu ni nyina ye sa enkabom na tete no na ewo ho no nei eni hosa ye betimi aye te se de bibi se re ya wo so adwenche na ye betimi de sa odo no biem because o komo obi ba tofi bro nya kra te se de kan ye o koma akra ni beyi ni ti ye ne ya Aunty Bea tofi odi ma me be na ni ti aye ne ye ene me fam tofi nche me dem era aja kakakra Aunty Bea me da se Aunty Bea se de raka an edene efise nne no efia nkasa ye hu esin ewrem enti no obi aye na adwen se wada ne ho so but enama odo nche da ni honom Aunty Bea se be ye pa de a ene yi a na wo se yi ni enya me hu Aunty Bea na ho te sen menka ne se ojam serie sa ne no bia de te because Aunty Bea be yi ne yam se ewra ye me hu nipa ewra ye me bibia no ne ewra di nkomo na ewra me be ye ma o ewra me kwa adwuma me eno bitimi kwa na mo hu tomato satete no na otimi to me kwa odwa so na ntosu ne de efo ena mato bia me de bro ena me kodwom na me to ntosu de bro ewra be ka se kwa me de be ya de e de ahyem Aunty Bea ji to jam siri ye wita so sa ene wo hu na wakyea no se bibi na wo pesa wo yema na Aunty Bea betimi ayama no wo de yefama no so obedu ne dem na obeto atwene a because minimo obi a na ekom de ne ba Aunty Bea me free me pem de ko na miniska etu edu na me to ma akwala no oba ye wo bo akwala na ye aduane to twene mene ha me feel say my yam nya me so adwuma because akola ne tia wo tiem na wonye mbaaye no mimi ndidi nkɔhye dem na ebia akola no ɔnena ma ekom ye den ede no Aunty Bea gise ojam siri ye enye saa tete na omo de no mo titi a na etie fiefie me saa de no Aunty Bea ntimi nkɔ ene kware de we sisi yadan ene tete dan nyina ye bu ni nyina egu Aunty Bea ye bu ni nyina egu de na ye fi twehye a ebula dan finfie bi kwa nsuo ni onom ye konsuti ni ebi woni yakwa kwakose no Aunty Bea ne ye bu ni nyina ye ni mo store Irene the case house and da hoda na mamumbu ye history house ye ni mo store na ye inside no onkono dan na ye no ai asere wabuo onkono de onkono ai ene sa no maye no enti enye ye na ye bia ye mpase ye de odon bebo ene de wo musisi fie ni so kwa kan wo bi because onya de kra gise kusie ye de musie ne eja eka oto ansa na wo pie anya sa pa de a me ye data pasem timisi na mi gina me de na mi pipi through window opie mehwekra me opatafo jabe aya me so de o tin say ye ku obi pa ba na me hye ho no wo pie be na me yo man cha de ni kra enso mate ene de we sisi ye no so mboa ene so mboa me da se papa ye betwa so wa heya yo minim se mo amhwa yen ewo Onia TV ni mo bisa se ene nkomo ena ye de ebremu de ye kanyina ene se tete no se nana yesi eti wo fie mu ye nananom si omo dan no na obia ne de na enumre titiru ya ye aduane awie ma me ya aduane awie bo se adwama ye nyina ye didi abom akosua ye didi abom saa de no enne edie nti na eni hobium Mama chance en fi pegi ho minim baby a wonyini free ye but eho no sign na communal living na esite yeti one community ye didi bom ye nam no ye use na ye di ahihye ne nsem ne saa niama no na bibi saa ho baby a wonyini ye mama medasi na baby a menyini potedie na efi a menyini wom na ebi ni ho ba na me wa yonkofo a se me di o machi ekomu fi a na me hunu saade no na eye me fe enti se na fi shia kese I think say ye frɛ 1000 house
mempes ai obi a onim kwada so yi pa e 4000 house udi agwa ho be robi veranda sisi e wo fa ha no afa be no gina obi dem saa neti enti na akoye se we maame no na aduane wi a wo maame di kan wi kura wo nje wodi endi obedi kura anti bi obeti kakra bi ahye baabi na wodi the lay foundation no the lay foundation because wo twen se ades no die no on be boaboa no mu nyina ye di we maame die wi because e bia we die ya benkwan we die ye nkatenkwa ye ntimi mfamfa na we die ye nkruma nti ye di we wi nye di we anti bi nti eye mede nti enwumre se me maame no aduane wi a na ye se die me die menyendi o twen ho kakra na ma kyekere obi ya de ni de agubom dem de agu robam na me de ko enti ma kwaje ba ko de maame chensen na me de agum ni nyina ya to yen said anti bi na ye kama papa aduane a wo maame enye ebi da no konye bi o ba bi di because enye ensatia nyina anyepe e bia me pa akokọ but me maame enti ni nya ai day if you ada dura ni ani age papa ni enti ani say meminda eni kwasi ada ye sori anopa obetimi ada kakra ma ho ato ye o ma ha enawie bebi a wo bia na utie yen na wo hwe yen enso e wo Facebook ye da mo nyina wase se de bia ada mokoso a na mutie yen na mo hwe yen akoma mu nsam dwumedia ye de bremu enra mo amutie yen no wehu se wetu abetina krom wenya kakra we bi ne wesi wo dan a go back to your roots bebi a wo fi no aya fa o ma no fo mo kọ ho ebusuan titimu ebusuan papa mu na menya me ho na me nuanie na obejimi ba ni monyam ne saade ni nyina emoa titi obi ka titi obi kire sani atete na ye nananom asiti na ebusuan odowo ho no mo ma yen sign try biom ne ma sa odo no emra Ghana month na mu na ye won no enti bosumi mu de ye nkomo no ayetete nsam abakonsam nsensam ni nyina bi ewom te nanso ye de the legal aspect of a fie aware no eno na ye de ba no so obi ye fie aware otibi ware mienu obi ni obi wo na me hwe na eye ni kunu no eno no san komo no nenne ye ba bebo na yen akoba mu nsam lawyer fefefe abrantie fine ono waje ya boss yeso ya je na boss ye na boye sisi se belt no ewra so ahye ne serig na pegi so abo ne sa ade bi no ene ye de ne nam ene ye de ne ye adwuma nti ene oba me legal education se ba ye traditional marriage and customary marriage ne senya pese wo fa ne bia no legal aspect of it eno ho komo ena ye ba bebo nti ka che wonua se on fa ne fidie ne nto ho na ono nso entie bi se wukunu na oye ofia aware no betimi aware bi e de aka ho ana sese era ade Aunty Bea ni gira wo na ayiri yo osi ayiri pa nyame ne boafo adum arakwa na wo so yesu adum atachi adum amewati ataje misimidi na chi ahon dakun baba na aye moja semu achire dakun be pipe dakun be bu ni container na to atwini on peja free okura ye be pon wa peja free ko askwa mo be yi ewia ne ya sia ko ne wo bufu se ataso ma ne nyesa oso ye no wa net ne wo otie ye kura heaven kura protocol beba wo otie no mu edi nsemu no sa oh yes ebeba yes ebeba wo timi nya mentem no ma rapport no nye tight oh yes protocol ataya ku protocol na wo se ne yesi no tifie ha ye aduan no kura wo hire na wo be shy kanisa na wo wia na ma sha wo nsem no na wo ye aduan a wo na wo che wo kire ye se ye be gini free so ye chia wo ka ye me free ye chia ye discama akra nsa na ya ba ho no na wo ye ho sa oba study wo ataya study wati ye study pa ye aba e bia wi abo aha no wakaso ana yanka aba bose tuso no na Friday wa bi wotie ye so me pata ye ti say na ye nidi na be ye mpam melazi bia wa chire o wati ka ye de ne be ye uko break bia bo ni din chia no ata mi chia sem hu se ni hwa ye fa me ne ya ka no me oni mayaka me mayaka me no ya me nu momo ji se wuo fa ba ko
Anyway, the only why. No ya me she say me kuta sika kwata adua na be bo life agum so saade. HSA. Se me ntwa de si jaso. Dia dia. Dia wo to anwa mo bodwe se na your to fried rice ni jollof. Se me tia. Wono amopa dia bad dia. So ko ni kro ba so nche. Ene me chia no papa chiro. Me anam dia taba tu we ma ho chero ai adwa. Na unya bi de. De ko mani break kan de o keka. Dia me mama. Ata ko unya bi de. O ye sure. Oh mama. Ade awudi na wusu. Ye kuya. Ati mama. Maka. Bibi amasa akwa ne physical wachi o. Mama. Yo, and my bibi isem ko di photo aso. E dey so me. Wa dis kana pamo no. Mami di bisa. Wa de me ho bufuo nyina hye pegi ni. Onye. Sawo. Bibi na me hu de me ye biem tine wo se me ya na me ye ne sa na eja me ma kwako di fufuo ato aso na dia ya na ye. Ata de obetete yen yo ata. Ya ne sa ye ne ye bia ye ken. Yo. Ebe bo manager mani o mani mpege container no ha ya. And they said no cost. Onim na ya no aduane wo. Ya no wura. Me ka che se papa o fetie ye. O ye shapa na no me wi afisha se ne nsem. Oba no sa de nana aka ho. Wa abish. Yo, eh na tete customary traditional marriage and one engagement na. Sa de bia we se confusion ye basa wo. Confusion. It wouldn't say traditional marriage. So no one no mo. Engagement too. It's a any traditional marriage, na any engagement, and any customary marriage. What's your own one? I am missing one time. See this is what on sa friend him before, but maybe dem won ne say engagement ni dem say no nko. So engagement ni dem say ya no mo kokotokoto no mo sharing na na. And so am friend white wedding you. There be o. There na me man ya flowers bi na. Please, if you don't marry me, I will die. Will you marry me? No, but hey! Okay. It says I know the ring. Not enough for force to the channel. No, na ni just any mu. Now the man now na unim so be wow. Mimi hu ba ku bi oba no kra bodam. Say you can say will you marry me? It's not the man now, na dey no mo now. Mi say na ko bi echu obi akona ati afa so ama no. Oh bodam o ampa o. Say agene nsem wo ye hey ha na ni sa na. Ni fiefo anye. Ati afa so. Obodam. It's like that say maybe sa no. Dey hin na ye engagement. Na dey na ye traditional marriage na oni be man now no ye promissory ring. Ya di nya shower no na ye dey yen no. Eni ye nim no so eni ye. Some more twempra na shower ring na ye dey a. So na mo de sham finfin no. Eni ye promissory ring. Hey ya di o. Say na ye engagement no. Unim. No kra de mimimu ai ense se de wire one see one time no. Sa na me so ya na ye me. No so maka ne me ensa ni nyina bo mama ye friend din ba ku bi ye yeso ehu ne se ye fie die. Mimi hu ne se nka ware de de bi omo se ware ne se ma o ma mo papa wo fiefo be 5 bi be ma ne so ma me ne papa ono so kakra bi na matna edem e fa se hall kakra bi no ma ye ma ade no yesi e no ne aware no de ye di pia bonten popin na omo se white wedding no yesi e no ye broni di o Enye dia. Enka ho Eno so de wanye bi so ai so ni kure. eno ne asem no won senti se ye kwa sorry dem asofo bi sa se why na di oba yi ma aware na bia papa sorry agina wo ana so wo fanso anu agina so wo bisa se wa beye fie amamre nyinara. Okay. Se ehu hia anka so musa. Ti me hu se eno ne aware no. Ende ya na ekonye hwehwe ani mu keke na wa abontin o. Sa mo wedding ayi white wedding na ye wi an yakosi nkonwa obi ya ifmo be di ne jollof asa abenom na nsa aka ho no. Eno ne asem no. Ti me ni mu de se ene ye besua de na nyame ya doma next week production bibi afa ye be se da ka tete aware na ankasa ene de lawyer de odi we be call the legal side so na tete aware no first na mo wale 5 ne ye no eno maybe sa tete aware no na o maame mu ko hwehwe wo fie na papa ko hwehwe wo fie ne wo se we na ye na eno sa nyama ne nyina nyame ya dona production bibi afa ma ye ya ye be ye no ye bompa ye se befa e wasi esua ye wasi esua adwai Aunty Bea na wo de ahi na onim menim ni me no nyina ni me no ne de ahi engagement ne ye friend say customary marriage no engagement ne de mpa Aunty Bea engagement no yakosua abrofo no ene na ye de customary aware na kwakoye say engagement me engagement ni say me ne wo twempna na aya omo hye flowers no na ene no mo kan promise no yes say a promise but enu na engagement no na say we engage why engage you
What I say, and no, between winning me and no, and I and now for kakra. Okay. What I say, an engagement is a form of emphasis as one. What befie obey me, person me worry no, Tabia and Nema Munimi and Sabi, Ebia Mefa Honka, and Sana dear Busia Beshia, near Bisa say, a dronko. Near me, Near me, ye could just acquire the menye. Wouldn't him know what I say. Na ebusu enyi na atwa na ebusu apanyi de papa beje waje de maame beje waje na de enkontafo so beje no na o maje enu nti na ye kwa asore ebisa se ye fie die efie die ne ye ka na se engagement ti efie die ne no ane customary ana se no ane traditional enu na traditional no me de just a lawyer ka Peggy can say engagement no mo de sa flowers be hia woli mari me ne ade no obi so the invitation abro obi pay am hwe so na we are inviting you to our engagement ceremony. Say me abon. Make us say abrofo no. Ya bon. Ye de mom de no abaye promise de nipa mienu miensa bi na ye de flower ne o ring ne hwe ye say ye promise but there be enu ne engagement no. Enu ne engagement. Peggy kura confuse ye more. It's a just a lawyer tray. Ah okay. Confusion na ye basa. You be share be why because ya keka nema na bobo mu ama ye bibibi o but enkanti bi enu ani aware na nkasa o de me enjai wo confuse here mutu your for lawyer brana lawyer ne ehia say lawyer de o confuse here to your for edefie anti bi me de say ade chia o ho wadi afi ade chia anti bi wadi afi de bia meka de anye ye nura no ene obetimi asaye o obetimi asaye de hia ne se obenya gidie ana se obenya tosoko na obayi o se baluchi fatu sade ne wo kire wo ho no on study no wa na fie da wa na fie bia na sa ne ma ne si ana se da ne na be ye phone no na sa ne ma ne si eh me wonyi ni fie da na bila na mane pie ye you se kasongo ye juma pie ko kasongo hwan na na hwe medu fie hye no onim de okoye ya wa begina na no pay me friend voice bi o de fine afem san hwe biom ka say wrong na makra na ma ono a yo ajo aso ma yonko anti bi nti se nyankopon ma de pachewa o hu me se eye da so kokra ye nto no ade nugu ye nto no achi de nugu na ye hwe de ne da ye nim ne ye konkofa ne da se pacho to ye free Aunty Bea Bokwanati gidi gidi boko why boko Aunty Bea yes boko boko that come person ye gidi ma catch us we dey ye gidi na dey boko Aunty Bea dia otebi amoni so dia otebi obi nya waye what that's ahwachi na me flip channels sana we can answer news in pana na meditie ha na meditie ha headline na ma betie ha na ma hwese me headline na me file no bi fufuro bia be bom ye breaking na just me hu de be na me di two station bi ansa na me de be to me ha hwe news no say ko pepepe no o say o so wo mre be so sure say ne enyu ni sita che me won pani mu sa say enyu mintimento me ne nye de o so wo mre be so that enyu no mitsauna mtie enyu ni nyina na siwie nam se ne ne de be ye futu nti no wa utie ye bia se ne abrabo ni si ko bia se ne ne amesia ye dia ma obia say o so wo mre be so emre je nyankopon di eyemre obi nyane de ntem obi nso enyane de akire de onyane de akire sometimes ukra hwe no ne de no kra ne je na onya no ebro de onyane de ntem the platform ayi also ahima 1998 ye member baako number 14 years girl we free yes akra ne yare na go mitime hwa akra 14 years ane maame abre no ho 14 years na we free once we be all crowd and be pom mai yes it's what one we be sound saying to the onye be na wawu ne no wawu ne you get it and then you put say my dey mamu hwe na mamu tie nyina ne say once wo mre beso it's a matter of time it's just a matter of time but en fa won san so en hye with them refem you know ho ye adwuma wo ye adwuma na wo sre nyankopon ho den ni favor se be ya de wo ye no beko nenim dia ma bibi bia wo expect wo nyankopon ho bia no ene maye prophetess ya obino wa me say wo so wo mre beso
Era Aunty Bea. Ajwa. Aunty Bea. Madam Wasi, ya confused, but lawyer wa hey die. Me did so be no. Na engagement ye die. Customary marriage ye die. Traditional marriage ye die. Eno ye nyina na yate ye ho ase. Enti no. Madam Wasi why? Mama sorry name enti pe the lawyer bekan. Si enya nkyeremu ni wie na me wo ho no so bi ma me invitation card. No odi A akɔhye C. No odi B akɔhye A. Some ho kwan se ni kwan se me ko. Oh, kona ka chen se pacho wa bon. Kire no. Oh, Debbie. Debbie kire no. Man, enko invite ne for from family. Me da se me nua na. Ah, nti na make enti kire no say enye sa depending on ndede ye besua no. Ti wanti mi amfa amma. Ne ehu wan kwate sana amenko. Oh, ko Debbie. Wan kwa se. Said ye wo de bre me no na wo ye, but it doesn't mean that all worry. Nti wan koya corrections no fam bra. Corrections no. Ti wan koya na chese. chese. Ko my homework na otia. O timi tro correction gu ase ne se kono koya correction no. Wanya correction na do kwa madam no no sa tro repeat correction. Na so o kai o say kono koya. Uti anye krobo. Ti ba na sa anye be ya. Ne na se. Etie fo ni ahwefo ya mama kwa ba bio ma de ba ko ba mu nsam dwumadie so. Ghana man dwumadie 90 ye topics ni bi ho no ma na ye ka Ghana ho nsam enra mu amutie ye na mo hwe ye no muhu de yesua ye na de yetie ye enenso ye de nkomo foforo ba ye say the legal effect of customary or traditional marriage. It is a customary no ye den and a traditional no ye den na ware na nkasa so ye den na emra ne sesen se eba customary or traditional marriage emra no esesen ye ne lawyer Kwame ba mu nyina mu ni hun de bia da eba mra nsem de a e wa akoma mu nsem dwumedie so a wo no ene be ma yen sa education nyame adom enen so afi mu nyina emse de ma afi na ye de ne ye hu no behind the scenes but on set de afi mu nyina afi ne ye de na eba nti lawyer official power na ho am na je o boss yi Michelle Pa. Oh, na je o boss yi Michelle Pa, am say na dia me na nti. Na fe me yem scratch me say lawyer ye nya fine say afi de ye hu lawyer o baby ya. Unko baby ya. Any official pa. So far sa afi ne koyi ma. Pa, that's say wa invite me bi so. E de nyame ase Ghana month mo ane ye wo. Na ye say legal effect of a customary or traditional marriage. Eno ho komo na ye ba bebo. Ti relax be 2 minutes bi. Na me fa metie fo nko Akoma boafo project. Me hwie a we dey me baby. Nti once ye me baby ne o say me krokro fine. Akoma boafo project e ka yen Ghana man series nyama ye ewo Akoma FM hanom sei. Na watwe ye mu e na Akoma Asanteman Speaks edition no ye de ebre mu. De edi so a ye de ba e Akoma boafo project we e Akoma mu nsam project. Ye manager edi echi a onu na hwehwe dwumadi nyina de ni nyina ne tintini ne tietie nyina ne se de bia da nkofo de omusu bedan e na ye niska ye yare ye hie ska de akọ hospital ni ya besu a kire mu a na mama ye ska na ye de ahwe wo mu obi wo hono so oba ha no ma opese osua nsa no nwuma bi o nanso boafo no one hwan ene tini etina ho ane ese da bi e wo se ye boa ye tiefo ene ya hwefo enti no Akoma boafo project no yesi wenye enfie 18 years edi kopim 30 years we de ye pema obi frɛ no se be man so we de mesrem ye pema ema enfie du wotwe e kopim enfie duasa na opese usuansa no nwuma eye free ye nju sempoa ye nju teku 1 cedi kura ye nju bi opese usua makeup ye opese usua local drinks ni bi ye opese usua liquid soap tablet soap ni bi opese usua detergent ya ye de ye bi ointment ne nku hair food ne sanyama ni nyina ye bridal accessories and a beading and the bead way omu discapapa titu Ghana month we say mu omu discapapa opese usua saade ni nyina bi ya yen Akoma FM yesi ye ball ho ka na ya kire mu saade no ene ye ni omom betre ni mu na hia nti woso a opese obesua no akwanya no enie fresa number we wo se me pese me besua ade a mo keken me se ye makeup ye mo a opese omusua liquid soap musua ointment after wash washing soap any sanyama ni nyina no ye ba be twem local drinks no ni achem se ne be set up ni nyina ye wi a ni asiama mo startup 2 and capital mo de be hye bibi kakra ase na de bia enkoye se de bia na musu na mo ni nam na mo stress ska de bi
we are teaching you how to fish. Ye fa nam no e mam na ukori wi a na o se ade akọ station foforo no akọje nam na we wo ho Akoma we are teaching you how to fish eno ene ye pese ye dwumedie no beba so ya wada edi ye nim 20th of March e wo Akoma FM ye nim ha ya ye wa skwa Kumasi askwa ena ye wo enti mo am pese musua bi no ye sre mo we die ye pe mo Kumasi ha the first project ne die ye sre ye pe Kumasi for a ma o manya 18 years e kopim 30 years ene ye pese ye bo mo ho ka na ye training wo mo muntua sempoa o muntua teku enti sa o pese onso oba na ye training wa frɛ number we say ya maami a wutie me papa wutie me wo pese oba bi besua bia mesrɛ wo frɛ number we 0530 507849 0530 507849 monso a mo hwɛ yen wo TV no e da screen no so mon frɛ na yesi ye bom hoka ne a kyerɛ mo sɛnea mo beti aye saa niama ya mabobodi nyina program ni guso a ekɔ na mesan abobobiem na mo ma so ya sene a ye de Kumasi for yes me pamacho na yes yes so ama bibio na ye Kumasi for e na ye pɛ aha omo ma so ya sene Ghana month Akoma FM yendwumedi a ye di ni nyina e ye Micklin Hotel omo Kumasi de nyame me sik hotel le wo Kumasi a nso nkonsuo eni ho eho empampan eni ho omo best spread no eye neat stains bi anim hotel bi ho abekọ best spread no stains nko a omo towels no stains nko a da bi Micklin Hotel de bibia ye yopo omo aduane so ede betimi akodi breakfast wo ho obekọ lunch wo ho dinner wo ho ni nyina omo conference rooms ahodo bebre to the capacity of program na we ye no ko Micklin Hotel la omo benye bi e de amount omo e no omo de omo tuma aboye tuma no a ye de Akoma Wafo project any Akoma Ghana month ye ne dwumedi a ye di na ye de ebremo otwea herbal powder osi oye ebibudromo Samson ono so eboaye me ye de dwumedi no abremo wo pebia to ana wa fresh 0551 228281 0551 228281 Enna afein so medima for herbal clinic ono so ewo agogo oben government school wa fre omo 0244 774282 0244 774282 enna Clarity Eye Clinic or Amedia Mox ni inside wa maame sewa plaza eho enna obehu omo na wotwe mu nyina eye World Glaucoma Week kono kohwe wani no na wani no enya hwe wani na hoodin na wani no enya ohaw bia 0206 301484 0206 301484 ena opesa won so sponsor ye ma ye di dwumedie ebreye etiefo ene yahwefo Ghana month dwumedie ye di nyina mesrɛ mu fresa number we sponsorship ne die mu fresa number we 0209 119090 0209 119090 ni abo ade a woton no yabo ho dehuro e wo yendwumedie ni nyina so bebia wo bia obenya atofo amoma baba beto e di amount dwumedie ba akonso a 25th of March ebeba so eye Akoma food exhibition yetiti nnuane na yeja idi no eno nso yebema mpanyimfo ababa be showcase bi e wa ha utwam a na wafa ha no abehwe apapransan ya Aunty Bea se ne kon day se na apapransan ete aha nnuane ahodo na ye di na ye jai di no sada no ye be yes food exhibition eno so beba so e wo Akoma FM ye nim he ya ye ne city mall no main entrance no ena edi enhwe no gbedu abonse ya bronsan kese fefefe ye painting ni neat Akoma FM so boadi mu bra na woni ye embedi djuma wai na yenkwa ene yenkwa mo no se Ghana month na ena yiwom no yenim se customary marriage wo ho ne ase aye ne stroke traditional marriage engagement wo ho promise wo ho na lawyer what's na ye na ni aye confused pacho traditional marriage customary marriage engagement promise pacho ni nyina den ese ne kwakwa ne se sa nyama fo we ya makeka mu nyina we ye dey ti pacho ma ye na ye nti ye ho ase wo ho na nsa na fe de ya legal nyama na ewu Matias me da se was inviting me be okay and yes this particular program now this time okay. You know yes you celebrate your heritage it's very necessary go for be dream say you worry wo fear on worry
sana kofo bebre susu no say oh ya ba ye ifi aware a on ware ibi ka friends ifi ade ya ye fi ade you know na emanisi mi say enye complete okay but yatna Ghana as a country, you know, it has been inhabited for about 1,000 years. Nipa tna asa fancy I say Kumasi fancy Asante Fui. Since about the late 1400s, 1500s, we've been living here. Yeah, near bia manaka hose. Yeah, senior yeno. Yeah, wari obi a senior yeno. Yeah, two accredi a senior yeno. So ane manema na yeno. Say me who oba bi na manager na pese me ko arena. Niema anamo a metu ni niema ameye no eno na ye traditional way of getting married. Now the traditional way na no one is afraid of the customary way. Because the traditions are the customs of the people. Okay. It is a traditional marriage. Na a customary marriage. Ni nyina ya de baako. Okay. Inti no say they said the peggy kan ye obi a mistake not show be a one corner. Say me traditional marriage. Instead of saying I'm inviting you to my traditional marriage, me you know I'm inviting you to my customary marriage. Are correct? It's correct. Okay. It's correct. Okay. Except say legally speaking, the law prefers customary marriage, and the laymen prefer traditional marriage. But it's the same. The same. The share adequate womb. Okay. Yeah, no. Okay. It's traditional marriage or customary marriage. Nimi no die, interchangeable. Okay. But engagement there, totally different. Totally different. Okay. It's engagement is so you're doing. Good. Unse abruchiri uti Europe na baby a na hu oba bi na weni gine ho a you will court by dating you know for about a year or so, just an example. Nti afeno so na hu se oh oba we de me akọware na oba ko hu oba ne papa na wa ka che ne se o me pese me de aware asem to oba na nim na ma me go ahead or consent no wa yes nti me ti akọji permission na wi nu hu oba na wabunkutuji now I'm on a ring say will you marry me, which is that you are proposing marriage to her. You are engaged to be married. Inti sa at the corner my no and the engagement but I know ye abruchiri die then they Ghana how omo be fine eda ensay okay but yes so yeah amamre mu no yes your engagement where amamre nim okay say me who na me say sorry oh how do we example do example example obi ade say me who na me say me worry wa me no me e be di nkomo e betutu anamo kakra me ye ready a me call ma me no papa honum akọ si o mo say me be bokokoko okay nti me ko bokokoko na o say me na bia me wo fa bia na me nua panyi bi be ka me ho na yakọ e honum akọhu ma me no papa na yaka say o e bokokoko say that time bia enye too far when na ye dey that experience you see. This is a proposal. This and is a proposal. engagement. It's like, to these people, after I say what proposal, they are engaged. But yeah, I'm say. Yeah, I'm say who propose it to be, and I say who will be engaged. That Koko is our customary engagement. Okay. Because after some Koko no, and Tiasi say ye ba be worry. Koko nya worry. But what's the mechanism? And it's say na. And then na fo abey. They said the flower bell na ya na dia fefe ya mienu pe na will you marry me ni e ya sra. Me busuafo ni nimu a eyi bi ani bond bi ani wa na. Oh, say no you omoye we say ni wi a then Tiasi ni say be akoye white wedding. Ne ma she gown ne ade ni nyina wo ho no say Ghana ye ware ahodo miensa ye wo traditional or customary marriage ye wo ordinance marriage and ye wo Islamic marriage inti because ordinance marriage ni fra bruchiri na ba ye inti no ye no say ne abrofo ne ye inti before say ye be call asori akoye white wedding no I will propose to you. Emma ring ashe. Say as an engagement ring. Inti ye wari ye emere so na ye kwakoye wedding ne wa sorry na ye kwakoye. But yes am mu no engagement wom. Engagement ni say wakakọ kokoko ache oba na busuafo say me yi me hu adi say me pese me ware no
bia afi ana afi de wado bia ebi abosomi miensa na bi achi no meba aba abeye oba ne ho ade nti de ye no efie no say ebusuafo ba na we aba ne ade nipa bebre friend engagement wrong it is a marriage. It is a complete and total marriage. It's a way that your screen is. Yes. Complete marriage. Oh. Our real ways, our real we are with me. No, yes, obey me. To all intents and purposes. Ma worry. Oh yeah, yere. Obey me the message class so din so. Obey me the message so din. Obey me the message so din. Obey me for ukunu dia to din so. Because you are married. Hey, this is news to me. You are married. Oh yeah, way here. What's me the message? Yes, to me the message so because customary marriage, you register. You register. You register customary marriage. And when you register, you have a certificate. That is all. No. Okay. Yes. And Singapore baby who we are, must say a engagement. We any engagement. A marriage. Engagement. No say o person can in terms of ya mamra. And say o kwakọ kokoko no. Yeah, mamra mu engagement. No say kokoko. But the yen we need the aware. A marriage. This is our customary or traditional. Me and then me person me do be kokoko boni mu nyama ye gene implications because say na me ka no. Ye be treaty tete aware kasa na de o de do fa emrade ani mu. Me kwa me worried that me o worried da de one market o pa o ma cho lawyer se o wa la no bi am be boye ni sa eh we de o be wie no cost e ba so okay. Element of traditional marriage ne ehon nyina no me pese ye beka ehon because as I'm saying no ye be treaty tete aware na but pese ye mba the legal aspect of it no say obi ye ti say de ye kin traditional marriage na emra ne se sen ewo traditional marriage no ehun say elements me boso kakre so we can lead into the next part. As our real we are mutual picture, mo de picture you to TV so e was a name be a womb and son agye atum. Okay. Say you can say if you are one ye no amamre kwan so a worry you. I'm fa no so nto onum. Okay. If asante for I'm fa as an example no. You was say na si worry. Nti I say culture bia ni say you see your body. Fantastic. Nti say if ukwa ko worry obi a oye ayibeni for example now koye asante for aware on ware no also no fantastic because our customs are varied. Okay. And you anye aware bia na na sa amamre bia na gi ensa say yeah the ebejensa ebeje ram brandy ne ade but enya aware enye eku nipakuo bia na nipa dom kuo bia na ebeje sa ensa ne sa ne manema but it wasn't a maybe for BB, I was a present as a customary marriage. Okay. It was a mummy no, and I say a woman terms of marrying. Okay. To mean for COB, and my name worry, then the DB the agreements and the consent must be there. Because a traditional marriage means I was a bearman for a peninsula in a certain sense. So a baby worry or bawi. I was a ban so a busia for a peninsula, say bearman way baby worry no. And I was a more consummating marriage no. Which I say was our real move. One in a sorry. Yes. And it's the bond fantastic. I like that. The silly silly yes. Because say our Arabia, if you don't consummate it, the marriage is not void. Consummation, it has to be that very night or the night after. It must be within a reasonable period of time. But after 1 year, if you haven't consummated your marriage, you can apply to have it annulled. Say, or more worry now after 1 year. Consummation for no valid reason. For no valid reason, yeah. Ebia to say I normal, so be worry and otia bruchin, so no worry or Ghana. I know that you can't say they haven't consummated the marriage. The distance is an issue. But where the distance is not an issue, ubitimaba, but it is obvious pan and one person obey because of I know yes, you could take steps in court to
sorry, almost in the camera for too much. Well, with our court and I'm more court say, I know, in CPC that in court, no, in Guno and at own chemo, consent, no, 4 elements now, kind, per se, engineer, 4 elements, no, because, and nay, yet it is some, send no crab, maybe to be behind and go for Mamma Bejina, so, Bema nebusia for ye, over her animal, papa, baby. Be cromed now, baby, crow, lose and the money to chrome our war. I see, I took well, Mina. Yes, meaning that I want me. Abraba, de Uganda, you know, free. Abraba, abrobe, pineapple. Yes, okay. Yeah. Abrobe, yeah, because I've seen a day, you fed you are fine. Lion Pacha, okay. The scholars now are writing on customary marriage, you know. Almost say consent of the family, you know. It is desired. Just say yepe. A yepa say nka webusu for ta wechi. Now I call worry obi. But say webusu ebi apeso worry obi. Ono ana so be worry no. Na webusu for say omo mpene so a enye chinchina say you should not go ahead. Okay. Consent is desired but not essential. It is desired but not essential. In fact, so say maybe I might ready say me kwa I mean kwa me timako oba na busu afie akwa yard and ho ade no. Oba na busu afo no so beji. That is up to them. Okay. That is up to them. The enye ne say okwakofa obi a unim ne baby a it's a rented uncles and aunties. No, a fraud because it is on your BBA. I say Ghana, ya mamre muno. Yeah, definition of family cry and yet very narrow. It's very broad. It's me mammy inya. Me mammy. Me papa inya. Oh yeah, me papa. Into me kwako area. Meet my fam. Nasa me papa si on kwa. Meet my fam. Me papa inya. And me mammy inya. I'm on my edi me chiako. And that will be conclusive as a marriage. But if they take outside of your family crowd, you are a false representation. Okay. A fraud. Because they don't know you. There is no relationship there, nothing. What mubu kata say we mebusia for. And so anyone here or bana or the obi basa suspicious are look into it because it could be grounds for the marriage to be declared. She no. Because in Naswa obit makasa ari nye our papa. Okay. Sabi be one more ho ahomete. Obesha da ayesa da achi bia one ne koka asma say nkofo no mde on buy no na enye mebusuafo ne omo. Nti now the whole our reading now they say it's been tainted with fraud. And your law almost say fraud vitiates everything. Okay. Ye bibi na fraud be ma ni nyina adwuru. Nti rented uncles and aunties ne de totally bad. All right. Yaka be ma ne de no. My yen call ba no society. Yes. Oba no so we hu kwame ba na me pe no. Obusia force debi ye fie ye nware be ma fefefe force because omotai ha adwen enti ye mpene ma onko ware kwame ba ne papa si won koja no ne maame si won koja no oba no so akwa pa say ne muso meye me maame me papa ne mebusua na be ma no kwame ba ebusuafo mbe ware mu free mo nsem eno so yes, it's the same. Okay. Ebusuafo na omo wo honom no ade ebebusa ye ho say ye hwe amamre mu a omo ye ebusuafo mu say amam ya amamre mu aware na ye kan na na me ka say me maame maame me maame nua ba o ye me maame me papa nua ba ma o ye me papa. It's the same applies to oba no ebia oba na ebusuafo be ka say ne maame ane papa ankasa no be ka say omunje ya amamre mu krampo no say sometimes ya na there specific individuals be amuna ye hwe say obeji bibi we ebia o maami o papa nua ba bi kra na ebe yesi o ba yes nti say sankofo no omo ye amamre mu abusuafo dia that is fine. Okay. But the abaso na saying say abusuafo mpini so akwakofa obi a onim ne ba bia ebia obi kra do obi oto ade won ho krum no akwakofa no e na bet na say me maame no say why to say me maame say na omoka no why to say me maame why to say papa yes on free abusuam a onye eligible
to standing so beju aware then they nyamisa enti my yambra we say traditional marriage no na me say emra ne sesen ye ba emra mu a sen ne esi gye saa aware no esi tum process bi wo hwa ye fam a wetimi a register saa aware no indi sa common yeah says ye can e boss say our if baby a free bia no ye wo say na esi aware no baby a free bia nti asante for say na esi aware infante for even within a camera mu kan there will be little differences there. Generally the point in say or bear ne be is a cop sra aware ti bear man be call obani ebusuafo say on person be ware no now o my what is required under omo customs no say monya nesa enti ye need one size fits all. Okay, you need a Ghanaian customary marriage untimi nka nesa ye wo an if customary marriage aye ethnicity bi die. Okay, okay, enti enye general sa enti ye wo be man say fantifo be man say be na say na ye gye ye die ye ba asante mem hanom so e bia sonafo say na yen ya ware ye no ntino ye ni one standard way traditional marriage ni ye no because differences for say na enkran for be your ware no nyesa na asante for be nyesa na ibe for be and within enkran no crown po no differences yes into the here ni say abusia kro na wu komu no ubusa say mama mra ye de ja ware no etesen omo be kire mu say ni na why there was a we nyina so we yes an ma nyina wi na say aware no ejina honom ade ba ko am say e fani nyina mu ne say e was a be ma ne di sika bi eko ma oba na busuafo bride price is very 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 important traditional marriage mo bride price is very very important. In fact say wo ko are na wa fa maybe I say trinsa more different names for it no one ko two trinsa won worry there be without the bride price no the marriage is of no value and also be man etua of course. Hey lawyer send me sibisa we so wa me kan wouldn't and a man no my desperate no or not me pejeska no dia ma be man say Jennifer bro na no ba na worry no ho na say or the be man nyina no ma worry. Yes, the point ni say the friend of consolement, the consolement must move from the man to the woman. Because enona our nyina so no it's any okay well it be a boy you why on one episode worry no but in the home swing then what chini sika no the sika na be worry it's a roundabout way of doing it. That's fine, but and they say at least it is between the two of you. Oman here obvious say one kasa and that's obana kasa onje ebi oba empty handed on fasika amba on fa bibi amba o say oh enye hwe ma debi eno de it has to how abema de benya say wo oba no kra na o de ama say the kabra no eno de yes it must be present. I wasn't nipa omoba amowa na say omu say oh yeah the suitcases bi aba na say yeah the sika share envelope mama me ne papa akonta for there that must be done. Okay, untimi mba mbe say oba be wari obi e wa amamre mu abra unye saa niema no eno de wo yes saa de awon say brakwan mu kra na o say saa de o so present bride price. Yes and it's even more crucial there. Okay, it's even in fact bride price no it ni omo translate here no man translating here because it's ring sound doesn't mean bride price yen ton oba no yes but a che say amamre mu nyina so a edi hu say nipa oma ba nyina ndi adanse say me baaye no abesre so oba because un say aware no edi eni wom say oni oba no ebeda na obewo ama na wanya benefit from say be obeboa wo fie obisi that is it. You are not going to buy the woman o ko stress say why you ready say oni oba bet na ba na we na we hu na wani gine ho nti ebusia for mo fa we nye ahyenso de say me besre ye no we ni we na me de besre enka ne de name imudu pa fe use na we say we bia we de gold dust to say this ayefo they say there ayefo okay and then enkoma ye di no ye bisa ye ho say the legal effect of a traditional marriage say no say utie ye common fit na hyase ne de we say customary and na traditional marriage no e ade ba ko
maybe I can say me me customary marriage and I say me traditional marriage the kano efie aware no eno yesi enye engagement enti enne so obi ye fie aware te say the da ye screen is ya eya aware papa Ghana ye mra ye gitum papa enti enkwaka say me koye engagement na okoye asori de anu wi na fe na o say afe na ma ware da bi we no traditional marriage no so ya aware Ghana ye mra no egitum eno ho enkomo Ghana month enkomo na bi enenne ye bono na aware na tetire na na mo eware efia aware no ye mra na ewo ye Ghana ha emra no se sen ewo sa traditional marriage we say ho eno na ye ne lawyer Kwame Ba ye no edi nkomo no ama ye sa education no ye be san aba ne ho biom na watoa ne nkomo no so na manage na ho me kakra bi na me so me ma mo grow fine herbal tonic na me ma mo bi ennom yi eye mo jedro wa ma so papa koko na penyufo e de ayesa edrein wona ye tititi wo sa ye tititi wonu mato untimi enini udidi a onte de bi afa mention the so the sahodo ni nyina obu sa emaye obi wo hono ma ondu menopause na so bosome miensa bosome 9 na sabio onko mfichire da ni nyina no eye how enti ko ne koto grow fine ni bi nenom ne besiesie o menses na ma na bayie sanso na yarewa kitenkiti bi etete wo no grow fine ebeboa ama ohun ato obenye bi wo apidank herbal smart herbal PFA pharmacy Colinac herbal na Kingswalk herbal eho nyina obenye bia na herbal shops bia okwa o se ope grow fine ono akroya so ewo ne car odinam kroma airpie grow fine pebi neto na ebeboa 0244 596532 0244 596532 grow fine makes you grow fine sa enso na God's way funeral home eno so ye bia baby bia efa yie hu de bibi biara efa yie hu efundaka decoration efunata ade a obehye say le say kente bibi bia efa yie hu de me say eye one stop shop okọ no ma on sign kofa contract enkoma funeral contractor bia biem efundaka Ghana de abroche de ubenya bi ewo ho decoration ye no baby ebe decoration ubenya bi ewo ho picture roller board and also omuye bi video services picture services ni nyina omobema obi live band upe bia obenya bi or software obey burial service edi amount se woni software sanso na wo MC a obekasa ewe ye na se efiti fiada na kopin kwasiada obema o MC enso enti koho na ombo na we yie no enye fefe hye wo de hye na we free mu no pe yie no fa hye no edemonyam God's way funeral home or asafu labor kokobodan dada no eho na ubehu omo udro wa so ope uncle ato anase free 0243 737457 0243 737457 na 0266 194678 0266 194678 3p garlic mixture enso eye dro wan so garlic ena mo dia yesa edre mo se mo garlic na mo numu nka no ntimi enkasa edunti ena odi aye mo jedro ya eno so oton garlic pepper ena odi aye pebito na ebeboa o menstrual disorders ubu nsa wote yaw o pressure no ejina sro de bia nkwa pressure e wo sro afei immune boost immune system no se be yan yare wa bebre no entimi eno entina o jonso na wo bra ni nyina no kope 3p garlic mixture ni bi eto obenya bi ewo dani herbal misty herbal Colinac herbal apidank ena Angelus pharmacy chemical herbal shops nyina obenya bi ewo ho Frepiwat natural ewo 0248928824 0248928824 o say 3p garlic mixture no ewo to a ebomu ni bottle no ebo enye plastic into ko no bi ma o edro ni bia o plastic ma enye enu bia ena eho no nso eye kokko ena afei so garlic na eda bottle no ho enso eye kokko ni ti na ye de kata so no enso eye kokko nti kopa bi neto na wo ho ento apomudimre eye dwumedi a ya hyehya ye de bremo ewo Akoma FM ukwade etwem no mutie kwan ye fa so e ma ye kitchen ho ye pharmacy nya yare bia na wosa wo no madro eduane na wudi na kwan be na wo fa so di no kwan be na wo fa so no ano ye vegetables kwan be na wo fa so aworo ho eno ene Dr. Edmund Arthur oni ye bedi nkomo part 2 beba na ukwada ebe
sanshia oduefo abna de paneɛ fa apomuden mre topica emu ehwam ebeboa wo amade bia da wapomuden no ejina so pepepe wukwada bia hyiaye ne yɛfa de emu ede ɛfa embrel akoma mu nsam ɛna wasogu so a wutie na ɔhwɛ yɛn Ghana month na ne eguso a yɛwom no nti Ghana month yi de yɛde yɛtete nsam na ɛna yɛde embrel na obi kura se okoye fiade a otimi register efiade na waye wie na ya aware pa wonne yen Ghana yemra mu no ene se na wudi ma enkasa wakoye fiade waware na waware sa aware na wie no emra ne sesen e wo sa aware no ho eno enkomo enene ye boy ne lawyer Kwame Ba ye ne no edi enkomo enti wama ye hu say bride price no esombo papa wa aware mti age aware no ya ye wie busuafo aye wie mitime de court e register process no etisen. Yes. Yeah, customary marriage no. It's an kind our bakwa eka our ahodo miensa na ye wo Ghana ha no. Ena emraso e wo hono ma e hye se ana we enhye allow cry say e ma ye kwan ha say opa oba ko ha say opa oba ko register. You say it's an NC no customary marriage no ye fie de no we we opa registration no enye by force na na Mrs. Bemu no. The point it is you say marriage you say marriage is a status changer. Marriage is a status changer. Once marriage no has been contracted no status ne change. Say o ko fill form why if you are there now fill form na ibusa say married you won't choose single in between. It's what you see married. Yes. So you means your status has changed. It's your banner, so your status has changed as a result of your marriage. Then you become the Mrs. of the Mister. Simple. Enye ade huhu bia. Obi won ma Mrs. But that's basically the point. Customary marriage registration law. In fact, there are two: customary marriage registration law and customary marriage registration amendments law. I think PNDC first one here PNDC law 112. I think 1985 ran by say oye if you are at the area, ubitimako district marriage registry no this asokwa dey wa say oba mbema form ama wa fairly oba na bitimako ana be man ana mumienu kwa bitimako till form no be fairly say o your friend so say ada say na me worry we say na say me wo very important point be I was say ba o de man fan to change e be busa say o ye yire number saying okay any my company na it's with me aka ye dia mai say ye if you are ni traditional marriage na be ma no etimi worry up to say yes there are two main elements to say of customary marriage. Number one is a polygamy. It is potentially polygamous. Traditional marriage, customary marriage, yes. And in fact, the case be obi law school be the Graham and Graham authority in sense a man can marry as many women as he can reasonably provide for. In see customary marriage, name say one disadvantage a war against a man and they say be man now oba be worry no obitima worry up to 40 kra obitima worry. Limit in this so there is no limit. There is no limit. Islamic marriage, no, the limit is 4. Ordinance marriage, the limit is 1. But customary marriage, there, as many free for all. Free for all. And your man in pedal. Oh yes. It's upa every day. Be I'll be worried until say Akoma beto yem. So who sika odi be show mo kwa dia. Oh say minim say say me mistake na correct me. Islam there no. There is a clause B, so bet me a show me na pair and up to 4. So bet me a show me na pair and I'll bet me up to 4. Na yen ye there be clause B no so bet me a show mo pair. Oh, the shop pair no age na only oba nintem. Obi on ma no 50 cedis a month crowd very okay. Obi on so at class level. Class level will be a
the point is that the man now be contracting a customary marriage, no, he potentially polygamous. Potentially means say opera. Enye she say chinchina e bia o ma wari fia de but so open kwa dia obetima wari akwa kososo. Unfortunately advantage advantage no it doesn't apply to a man oba de bako na be ma bako pe na betimi awari. Inti na make us okoye registration na ye bebusa say oyire no me yesen na wo oba no so sen any na yes inti customary marriage the main feature ba ko ni say potentially polygamous be ma no e ma dodo a osusu say obitima wari o ma sure omo amana ye uni there he is allowed to do that. And the second one is say they are senior city untimi wari nipa bi customary marriage there strictly by same-sex marriages. Okay. Be man to me if you are the I say be worried and oba so strictly a man and a woman. Okay. And now yes our degrees of consanguinity. Mumi enu untimi worry unya ba. Okay. Untimi say ya mamre no obi wo say yes antifon untimi worry unya yes exactly good. Yes, okay. Yes, into no degrees of consanguinity no. Consanguinity just moja. Yes, into yes. I was say moja no far. I was say distance woman. Who ankas umami ba untimi wari no pa you can't do that. And yes, I will be degrees of affinity. Degrees of affinity say my babe wari wa minua odi machi ntimi me ware onua onu so di wachi what I say sem unse yemienu ya ba be hia ya warefo de onua be ma oso onua ba ohun na ontimi nka se ne ho ye ne fenti opese o ware no affinity just a relationship our renting na abeda yentem because enke yen ware ya senka onua me ne wa ware a onua be ma entimi ma me ware me nua ba sanso na bia me nua be ma ehu nua ba ka se so ware no sana eno so tie and the last one ne say oba no ontimi ware bi nka ho ontimi nka se se on pe dia jai aware no ne ko ware obi fufuro but se wote aware na senko a dia I was say ukunu no and I also sancha okofa ukunu na chiko ware obi fufura we a bigamist a criminal offense ai oba ho papa meba ho yo facho to asuma yeti ye hwe sa we ni nyina ria na se nti ukwa registration na ye be hwe ombe the registrar no obebusa the form na kran kasa obebusa those questions no na the registrar na I convince say my marriage no valid and I say edimu ewo amamre na say amanie na ewo sa akru na oba ne ho na okoware and say why na pepe dia then they register ni ama certificate you ma certificate na te said there obi akoye white wedding na yama certificate no the same the same effect and say if you are na enye aware bia wo form chain asori na there be nyina ye pepe the same benefits are unya wo ordinance marriage no you will get it under the customary marriage except say ukunu ni betima aware bia account te no enti na man ko hu bebre enti mama mbisa say ya traditional marriage yakwa register te say de ne wa kire na be ma no wo ma for omunyina wa yo omunyina ye nyina wa ware yen traditionally na fe yetete hwa na kwa me baba o say ema for na ma ware omuni nyina gidi se ketwa na me ware na enra chie pesa me de ne kwa asore na ne de no ekoye no asore ayefro what happens to yen penyimfo na o ware ye the bia me ba you ask question em say law school there say you have to start you have to start on say obi ene Friday you think obi ware obi ye ni fia ware ne na de chia o makwa akoye asori de na na Sunday akoda nyame ase na yato aso good between and then na ye be ifia ware no any ochina na ye be asori ware no ye free bibi conversion
conversion emrano ehu ni say uye efiade na nanka ukunu ni betima wari bi aka ho no na ebia wo ma we ni ye den say ye efiade ni wi ade chi an yenya asori de nti ye asori de ni wi ye na no aye ordinance marriage anye customary or traditional marriage be nti say abeda na ordinance marriage no de 1:1 untimi ko fa bi nka ho nti say wa wari 4 na say we yi mu ba ko akoye na ordinance marriage you have divorced all your other wives in principle. Because ordinance marriage is 1:1. It is a yerenom 3 and 4 e wo hono na wa fa ba ko e de na kwa sorry akwakoye ordinance marriage in principle you have divorced the rest no nti o sa o yere na akwakoye no and ho ade no ono na em say wan win because customary marriage cannot coexist with the ordinance marriage until na you convert say ene Friday nke ye fiade wie na de chen ye na ye kosensan ye no ye hu se sa ya ware na ye na Friday no ya dane no converted into an ordinance marriage but until the conversion dey mote why you can do whatever you do but ware for na wakoyi emu ba ko e de na kwa sorry abakoye say dia then Oma can no say they should take you on to court and go and get something sa 3 no na automatically when you be mu pay yen 3 no dey we jaye it was say no then was say yen sa 3 no just go many of one can make I'll apply to the court for an order of dissolution of the marriage say because of the waka ko yen ntin say yen muntimi ni yen tena ho as oyere ni so what pene na tena sia you will always be a concubine, you will never be a wife. You will never be a wife. Irrespective, so wona ye waro first. If I say we waro 1985, now Niska, what's now on my 2022, and onya wa yisikeni onya obi, and na okoware young girl bisa, and ware no fire. Ono na because of the ordinance marriage, say ni sitie no. Ono na oye yere. Odi oye. If I say brabo ashasi bi, you bisa. Oye brabo ashasi. So una ye say Obayempna. Opedia no what now? Opedia no what now? But no be man ordinance ade na wakoye no. And binding in a way be na say implications be any woman if say o keep sa one no as a yeah, oh say mremu no. Adultery is not an offense. Adultery is a grounds for divorce or dissolution of marriage, but it's not an offense. Won't make us say what afa ukuna chinti yanko chinin to mu ana. Won't make us say what afa really chinti. Lewo babani di okofa di. Abani di okofa ukuna echi a. No, and let me clarify. Once you are married, husband and wife, adultery doesn't mean marriage. Oh, sorry. Ufa ukunechi a and just wako wari obi fufuro. Say obi to wako twemp na won chen. Ti say de kumase for me ma pay. O twemp na won chen a and no nche say wari. Empna twie enye offense. Yeah, but say wako wari fufuro. Abra waye ordinance marriage. More mako sign or court and I say my sorry na wako wari and chain dia. Wo be man also so you bigamist because you are not supposed to do that. Say waka ko binding on no nti eti na twema mentwe no na mema no mpese ombeye ordinance e man so pay ordinance because a hon officer protection because once it is a customary marriage your pbia obetima ware once it is an ordinance marriage bakuna na also otena ne ho if this question will sound a bit funny but say be man who me no straight up traditional marriage no any ordinance ni e count and na ye wo ho no menenity na ubetia no wa ko baabi no akoyo baabi so traditional marriage bi e wo baabi a eno so of no effect you say oba na akoye ne ho ade no ye concubine irrespective say ya genital say bibia no ye concubine because na nsika no ordinance you dey ehu say enya si ho say kima bibi fufuro bia ntimi mbe I just say ye twa ware anim na say I divorce say any sad you can do that it say waware oba no under the ordinance ma sign bibia na say afa ekire ko ye fia obi ho ade bi opa ye ne shepe say na be ye say oba no onye yire ye hu no kra obusuafo ne penani hu no obusuafo ne penani emra mu de ye ni mu no hey
ene tu ho fo yi tu ho fo wo de ne wo ye na wo se ne wo de be ye me fiade ketwe bi no say enko ba bia o ye mpa chojo ho me kakra wa na me nko Agbozo Herbal Clinic me ba ye betwa ye nkomo no eso Agbozo Herbal Clinic o se bra no 5 vidie ehwehwe oni paduam emfa mawo no hu yare a etete wo no hu wie nso a o de ahama na odi amaw edro ni nro nyina Food and Drugs Authority e de stamp esi so se eye o se be ma tiase a ne be ma enwu enti be ma nya adwuma lawyer na be ma ne be ma nya adwuma na ne tia no mitimi divorce. Oh yes sir. Yes under the custom impotence is a ground for divorce sir. Enyem so be ma na nya adwuma akwana kwa ye ti sa yo be jaw aha ko Agbozo Herbal Clinic ko o so be ma o ti ase e kwa se be ma na ewu o be ma na nya adwuma ye timi jaw ye be jaw typhoid fever o de kwa Agbozo Herbal Clinic a o be to ase e dia ma o junso mu yarewa enemu yarewa hodo nyina fa ko Agbozo Herbal Clinic na unto ase emfa ma o Kumasi de Chems me 5 Old Insurance Office wa 0553417752 0553417752 and crying or Kwashiman obey or Hinina himfie ho 0241750282 0241750282 Home Sweet Cereal Legume Mix and so a Tom Brown waswa wheat womb emu wom soya beans ensu ewom eno omode aye wo di sija so 30 minutes na aben wo pesi che enchine milk afa bi gumu on peso a obetimi edini saa enkra efim bosumi ensia ekopem akokra poso abrewa sebio odampem ayesi ontimi ndi aduane bia age se Tom Brown de eno ani Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown yi kabima no na ondi Poku Trading KJT a Dr. Mensa Edum PZ KO ebuakwa ofenso tanoso ena tonsu miawa mabodi nyina udru ho bia na ka Home Sweet Cereal Legume Mixer omubeyi bi edi amao obani ikosuku atobi nefato ne box mu na onfanko opedudo etu afre 0246697358 0246697358 ena 0546921728 0546921728 ena Currency Ventures enso edini no Zahara Herbal Products no odi abedwaman so honam ya oya enemu yarwa nyina ma na matenka no atekọ fom no intima no so atenka kọ fom na nitina yentina ende yenjao o de bi nyam sisi meme atenka ne nya adwuma sabe ma no spark enti watenka ne nya oba no watenka ne nkoyi akọpa Zahara nupa ni biwai na ohun ento Fred upedudo 8 no wa Fred 0246348334 0246348334 and 0248569335 enne yankoma ye bon ye se Ghana bosumi mu yedi Ghana ho nkomo enra ye de nkomo emu ehwan pa baako e de baaye senya tete no na ye nananom esiti yedidi bom na efie ho nyina ni keni kande ukoma unua ba aduane kra wo se ukoma ni beyi ukwa akwaji ne nimu nyam de akoma oba eno ho amane na sese ye hu wo man mu he enra yesua ade enen so ye say legal effect of customary or traditional marriage efie aware na ya ware na emra no Ghana ye emra no esesei ewo ho eno ho nkomo na yesua e de aba bedru sa abre ya mikobisa say be ma na waye asori de no na woni no kwanyem ye na woni no kwowo ye no wo say eni o de be ye fie de kitwe bi ma me na kama me so me nshakawa ne hu ware say so yempna etu de ma be ma ne mboka yempna ne sa ana meboa ani ti kwa na be seka eh say no no so ya ware no onye akra na ma woni de oye papa ne ba obeye papa ne ba until say we be akra no so be free assassin so okay. But what you will never be a wife. You will never be a wife. You never be. I used to could join a no be wire. Yeah. And see what's a while maybe Obiba also but my Obiba now so akwa but akra na woman e dey oye papa ne ba e wo say ohwe no okay enti mayambra say ekoba say traditional marriage no if you are no yesi pese ye jai ye ntena biom eno so emremu no ekwan ben na ye fa so a
you dissolve you go sa ware no. Yes. Unse se ne wa amamra ye de ware no sa ne wa amamra ye di jai. Generally ne say because wo de consummate nsem sikan no akono say aware ne ba bi jai a o mesa ade abanse wa akogye ne nsa. Nse ye nyina ya sebi ha Vanessa Akoma ne ade ade. But no kwa no Vanessa Akoma no it depending on ade konti a wo jai. Say wo be ma no and a wujai oba no if you say oba na ye bibi ti say wafa wechi for instance wafa wechi ana waye wo bibi a that is when a obenya e was akogye won sa no back but ye wo and a wafa wo bia wakwakoye bibi say bia untimi ne oba ne nda na say bibi sa untimi nkogye won sa that is the understanding. Okay. That the consummate will return when to the innocent party. Until I ija so we na dey ba ko bonus so say cry need dey from chain ba ko because of say be your impotence nti aware na we see you guna untimi nsa nkon koga say nsa na me dey buy no nsa fa because oba na nya o hwe but oba na afa say wafa wachi a ubetimi akose wa say aware no nti also oje onsa back but ni nyina ekowie say ye wo amamra ye de ware ene amamra ye di jai generally no ebi amobeye a little settlement attempts ne ade be hwe ahwa ye hwe na aware ni nyi ya then we will dissolve the marriage to send ya court koye ordinance ebi akọ divorce under the ordinance no a man certificate of dissolution sana customary divorce so tie and so mu jai wo fear obetima akọ court say oh na me ne oba wait hono but ye go aware no ti maba e ma me certificate nche say ma ware jai the court will do that for you. The court will do that for you. I see. Now before I call property a ebebe mu ne senya ye besi a ye be share sa property na abemu no say nyinsen ye nware ye na nyinsen abem eno no e ya ware say na msika no aware no ye wo excuse me to kaka your formal validity which is the form I was say our take it's a form name saying form name say about 2 months or 3 months later yasa kufi e de ma pay me busu afọ kakra di machi maba me de trin san ba me de accountant sekan me de way aye ni nyina ye 2 yefo aye say ma fa akufi ahotena sana e ka say ya aware asana sitie say uni obi anyim na mo de nsakọ eko take responsibility and as mo koji to eko yin hu adi che say oh obey ya awanyimi me na me ne nyema enya ware there be enya ware you just going to take responsibility you know it doesn't create any obligation sorry and peja bibi ensi honom say oye ukunu anasa oye oyire obi a say be say me nani atene de obe conduct ne ho say oye anasa oye ukunu asim sikra obeba fie ne ade that's fine, that's desired, but the mere fact say me ne wanyem sorry me ne wanyem na ma be fie abeyi me ho adi che say me na me ne wonyem na nche say aware there be okay enti eno sa no say okohu obi na opese okọ ware no say ye fie de say ya sorry de na nothing binds bear man you are not there's no obligation. You know, he doesn't need your consent. In fact, so udi nsanku eko yi hu edi say we papa na oba be ware I say o sa de nsan foforo ba ebe ye aware na untimi ka say o be de nsan ba intimi ba be na odi be gya tum sanyi sen no ne na okay yes in fact say uni oba biti honom na ukofie na we say bibia ba bia o say o kira de konti a o de ma no ne ma me na busu afo no o say o kire adekonti a wode ma no untimi nka say oh ebia we ready so kware say oh na no bi a me ba ya me ma osika no na David we don't do that. You don't do that. You don't do that. Yes, I was say the formal validity of the marriage no and I say isi ya ware no I was say CP na sita ansa na ware no agina anything less no the marriage will not be valid. It is a waka ko jinni say na tum say una oya papa na eno na waye
wa wo awie na pese ko ware a obsa de nsa foforo ni sika o ye no tisa ware na wakwa akoye amen so free ho yes all right me pese me science ha say ne so biem traditional marriage efie de no wa me yate ase say e wo say ye ebusua to ebusua be ma na ebusua e ba besre oba no efri be ma no oba na efri ne busua fo asa na e be consider say we de aware papa na me no mebusua mpene uso ebusua mpene mimi no mienu ye betimi akọ fire now for kakra bi ne yakotena ba bi ya tutu na ya ye de be no chiri tutu ade esu bi ya ware ye ne ekoye ba bi no excellent question oko Europe and US if we be elopement yes ebia omo ye ebusuafo ni so omo mpene so no medwane ko ba bi foforo apako ware you know but a customary marriage because a union of the families you can't elope you know you can't elope so I was say obi jinsa I was say obi ji say I was obi ji say also obi ji say it is a mene nko a why na jinsa no why na and now for never say you were specific individuals into make us say okofa rented aunties and uncles nearby you are all put you all how because ye wo sika e de mama me no nipa ko no ye o mama ye wo sika e de ma akontafo se nipa ko ye onya obi bia nti ene se mo be ye ne saa mom dia monko marriage registry na monko ye under the ordinance I know it will be a lot easier but custom there you can't elope and living together after the traditional marriage a compulsory ni papa mu a enka mo ware wi a na makotena mo baby because generally you say consummation through cohabitation but unze say na say me growing up na ye bia ite no me na fo baby o ma me tia on papa tia you know na me papa because me obi be catch ko jam me family papa aduane nko na ye de ko ni that's allowed. Yes. The cohabitation no is not necessarily required, but the consummation no. Okay. And yes, okay. Of course say meti asokwa ote ko from na say awaria the here say oh awaria mu yes okay. It doesn't matter baby inkutamudie no of course so yes okay yo mayembra yaka dissolution process na fe yemba ejapade aba traditional marriage no ya ware ejapade abem na say either divorce or whatever right ben na oba ne wo over the property right ben na be man so wo over the property good Gan and the be by okay your matrimonial courses act matrimonial courses act courses CAUSES okay. You passed in 1971 before then no there was no clarity as to how because kujaya arena can say can this in the say bema o arena bema ye ejapade aye bema ne dia oba de you are only entitled to maintenance or session or so shell ejapade bia wa ye bia oboa no mani do koko sen cry ye bema ne dia the law has moved to say you know presumption of joint ownership and no na ngofo bibia adwen o mo say wo are wo fia untimi nka say japade won na ye ni ade no the law doesn't say that once you are married the bebu say won say na wo ye yere wo ye yere nko ade a japade na ye nya aye no tama na eti aware na se no ye susu say mumienu na mo bo obra eni nya aye nti say no cross say mumienu na mo obra ni nya aye dia then we would share it equitably the equitable could mean equitable sharing could mean so oba ni benya more than bema because there was one case ya maame no and the status okotobu kwan so koi nye sika to dan ni ade ware papa no ni ade after some time no ye America currency papa no be taking over any year and na eja young girls ya omo money
want na be ma ye ni sa. Bakubeje ne boss, the man was hell bent on divorcing the wife. Say why saying ye na ye dissolving. The court found say oba no and abo brani nyina. Ama why who you are. Ha, nti you can't determine or no kwa na HSM me defeat you the court said that's bogus. Right, no nti yes nti sa na say ejapade a ye and the customary marriage no any different from ordinance marriage. Me person me can see so especially during a heritage month in Ghana month ni say ya mamre aware no aware complete benefit our mu bia a obenya by marrying under the ordinance no you get the same benefits by marrying under the custom or traditional marriage. Of course the exceptions ne wo polygamy ne ade but that is it. Se mummy enu atena ewo ma yefia ade ma ware ma bobra bom manya japade mu sesi ye egu aware na ye nka se oh amfa na nkokọ tanko ware ana sesi debi ye busa keke se time ma japade na ekoso no na wo ye yere you know and na wo ye yere no will depend on say amamre kro na ye de ware ye no na amamre put cry na wo se ye de ware o until make us say at that time no you could say all the rented uncles and aunties nearby, one okay, because it wasn't a valid marriage properly. Yo, yeah, that's papa, you need lawyer Kwame Ba and then you know AD and Komo Efa legal effect of our traditional marriage. Ye fear our area, I can't say Mikoye Fiadia, Mikoye Fiadia, and the one to she went to grano. Ye per se a man who say, Gay, you will fear no. Ye wo fie no e ya waria edimu papa nti se oye no bia enka se ya ye fie die no nti ende e engagement mpacho eno ye si nye engagement e ye aware papa a ebusua ya gia tum Ghana ye mra enso agitum se ne obi kwa sorry na okoye emra oware a emra no protect no also ware bi sa na e protect you just that say wo oba no opening now ye fie die ne nkoa be ma ni timi ware ba ko sa ko pem nyame ani it's na ya na man type fayoko fayoko asori dem because I want there one man one woman e ho there ya na ye pe ho eno ho komo ene adesua e na yesua no ye ne Kwame Ba e na ye ne no edi nkomo a o cheche ye enche ene be bie phone lines tin papa nansa na no ye be call Dr. Mensa ho Dr. Mensa ne ye di nkomo hwie ya ne activate phone lines no se be ya wo tie yen na wo hwe yen no wo adwenkyere bi e wo nkomo ihu a won so de aba question bi wo ho no ma wo de aba na Kwame Ba aboa wo na ye nyina yetimi asolve it show number si egu ho 0243 114497 0243 114497 and a 03224980335 show numbers if you go and no your call numbers na se mreso a ye beka se mu betimi afre na yen Ghana month Akoma Ghana month yen dwumadi eda ye ni musa busumi we nyina Ghana busumi yen dwumadi eda ye ni mo no ebnada etwemu no ye de Asanteman speaks ye de bremo ye frɛ mpanyimfo no be kasafa yamamre ene yamane hu eno ho komo ena yedi ye Asanteman speaks ebnada etwemu no afei de eba so kese pa ye hiamu nyina momoa samba beboa yen ama ye de dwumedie no aba no da bia da ye ba ye besremu ye besu kyeremu obi wo ha oyare onye scan fa nko hospital obi wo ho pese osua adwuma nanso boafo ni ho de ne bekwa akoto adwuma ni mu eno nti ene ye de Akoma boafo project yaba 20th of March ye pa hontuma ewo Akoma FM ye ni mu heya ye wo Kumasi Asukwa ne ye pa hontuma ye sre wo ba ye afisika show botom esanse saada nanti bi ene me manager ye bejiska na omo mpese omukosua adwuma no ye omako akoto adwumem na obi yare na oba nso so a yetimi ayibi e de ama no na ono nso de akọ hospital nti adwuma na ye be kire no ebi ene say obi wo ho no mo pese osua makeup and the makeup is ka wo papa wo ye ba akọ a wentu akra 100 150 300 ni aje no de ahye ne botom na wokọ ye bo ho ka besua makeup ye bo ho ka liquid soap Parazone after wash washing soap ni ade ni nyina besua se ni ayesi eye no bridal accessories bridal fan bouquet ni nyina ye kyerɛw na afei so local drinks yi
ni nyina bi eno so ye chew eye free of charge misrew ye nje osempoa ye nje otaku Akoma ye ne ye bo ho ka ne ye de sa dwumedie ye de abremu enti wedi fi 18 years do wotwe ekopim mfie eduasa 30 years a misrew sa number we e na obefre we maami a wutie mi a opese oba besua bi papa wutie mi a opese obesua bi wanso a wo hwe me a opese obesua bi no frɛ sa number we say ya 0530 507-849 0530-507-849 na yenche wedwuma na de bia da wa ambesre na wa ambesu anhye ata Aunty Bea ene de onko ana na pa chani o boko de na mi adu mi bia boko ye ko Dr. Mensa Hombre yo Aunty Bea mi da se odo form chiacho bia ba Dr. Mensa Herbal Clinic asuyeye tena na ochi bia ba mo na aso ne ba twetwe enkomo efa ya pomoden ho no enne so ebre na du 7 ba twetwe enkomo efa ya pomoden ho odo fo ya de ye o oni penya benya wa ne fia de ama me ne wanse ne fia de ni sent Dr. Mensa say fa wo hawo ni suo nyina ebra na soye wo na wo beje wo so ni senti odofo ametie me ya de bia to di se halitosis edi no ede pa enso asechire enya kura obu mo kasagu so a pampan ewom wotena okura enyeye sa so obu ma ne home no enka ewom eno Dr. Mensa se ebra na soye wo na wo ba wo di eduro no ebeka wo nenan ebetuase a ensan emabie wo odofo umpe na apede bo modern fo ni tie ko twignis depo ebeje wa yaresa ewo wo Sasha de bia e ka sasa odofo eye no kwasam se sasa edi ni pa chipa obu on mo no kwa na te dem wodi sika to wa ne yafa aso no bi edi hwinhwim aware obekọ bempre nan okoba bia no akwa besi enkobesie de bia ya to ne din menua wotie mi a enkachi ema wabemu Dr. Mensa se bra na so ye ho na wo ba wodi eduro no ebedware nanso nanso na kire no hu sa wo ha wo nyina ebio na hye ne so se wo ba ofa wa konfichira wontimi emfa eduro bi anase wontimi no hukani ehiem kopim se wo bedware eduro ne nanso awie ansa na watimi ene hukani ehiem ni sent bo modern so be Dr. Mensa our number is 0244 92 69 0244 92 69 yeah was 027 11 73 551 027 11 73 551 yeah chat to 0532 92 80 95 numbers ndo be frebia Dr. Mensa ay crowd say obeje ofeso saa so ne yehwe se ne enuboni atu atose wiase afene nyina ene mebunu atu agu no boni so eno na Dr. Mensa se so de hye bi ato ni bonu mu ntentan de a wo daada bra na hye ho na ebe yade no ebetuase ensan emabie wo wo de aduro ne eka odofo na wansan enko no boni hu bi okura adofo umpe na apede yi ene obi ase Dr. Mensa Herbal Clinic menua edi adanse na so odi bra be so Dr. Mensa we esan se banchi enya eja ene kire the sent wo pre Dr. Mensa ohun se nya me nam Dr. Mensa so ebo adwuma pa sa so oba wo resem okwa aware no awo entimi ama enu nti aye wo dadwen wo da wo na wo bia da no wo sori na wo sikete so na wo dwendwen menua obo ma dwendwen sa mo sori ne dua so Dr. Mensa se ene wo daada awo sam de ye mfa ne fikire the sent nya me nam Dr. Mensa so ene wo kura na no kwa aduokono miensa rofo edi adanse ene chen woi bra na ba Dr. Mensa ho na ba je wo ma e science Dr. Mensa de awo sam de ye mfa ne fikire kura sa so bo no na kokko edi ninya ene kokko ade bia edi nipa bebre na eto na nanom e wonse do enso enipa ehu ni sa obo no mo fa ne se kokko de no ma rofo wa hwe ya ebeku sempo kura kokko ya de bone pa obo ma kokko ba no so obekwan ne mimu sa obi so beposa nani eni nti odanya ne nani nyina ayekọ obu okro odanya ne a wote nani a enti da bia me kase ani nipadua kania mentena ho ma yade kokko emefa wo ntona nanom e wonse do abra wo bre ensoye Dr. Mensa se bra na hye ho na wo ba kokko no ebetuase a ensan emabio Dr. Mensa e kira kwan e okotwignis depo uboro no mo a wo bia ebekiro saa so ne wo enkran Medina zongo junction yewura kene de Japan abro sane so pe Dr. Mensa
Herbal Clinic obi abetro amwadwo yaresa e wo ho afi so hye ne so say ye delivery ni sent went me ama clinic wa e ma ne nya odadwen kura de hia ne se obesend usika ba bia obia Dr. Mensa ba me di eduro no atoa ama wo so wonya wo yaresa e wo ho saa so na ye ma wo yare so a menka so me de mafa me ho adi odofo hye ne so say ene yade e wo ehye nipa ho obu ama wanya doctor bi te say Dr. Mensa Herbal Clinic anko ntino ene wato na nanom e wo nsie do so na ka ne bre enso se wokọ Dr. Mensa say bra ho no mo de be hwe opomodin na yade bi edu nya bia nya me nam so be ma yade no atuase ama wade wo ho saso ena wo buo no mo a wasme de infections e wam ho no wa pre na so obo ma wodwon so a dwonso no achi no na emoja ewom obo wodwon so a na wo tiem Dr. Mensa say bra na so ye ho na wodi eduro ni kan wa ebetuase a ensan emabiew Dr. Mensa ye numbers no eye 0244 92 69 0244 92 69 yes now 027 11 73 551 027 11 73 551 ye twa to ye 0532 92 80 95 Dr. Mensa ye kira kwan e wo kotwi Guinness Depot na Dr. Mensa say brofo hoyi emuodu pa ni sent udu brofo edua twam na bra kotwi na be katwi e kire no e wo ho saa so ne wo enkran Medina Zongo Junction ye ra Kennedy e Japan abro san so pe Dr. Mensa Herbal Clinic wo bia be kiro amwajo yaresa e wo ho odofo aha ene bre e be ma me kwan me de apomde nkomotwetwen no asi mediane ata frimpoma nyame ya aduma dasene e be san hia ata frimpoma yedas papa nyame hia okwa kache Doctor si echia no yafe no mesra ye why na kache na natewia so say onu si echia no papa yo yemfa nkwa Power Specialist Herbal Hospital eho enso na emprankunu nie waje abasobode for hepatitis B into hepatitis A B na C ni de emfa nkwa ba bia fa kwa Power Specialist Herbal Hospital wahrawa no ayekese prostate no iron large ayekese wanhwe ya e de cancer bebrel koho na ma unro na onsiesie prostate no enfama immune system no etekwafoma enyarewa bia kobe bia baba besraw na obowa na uti oya onfin oya wajonkus usisi ba bia ya oyesanse immune system no ekofom koho na ma unro ebibidro na onfama eno ene beboa ma immune system no ejina yie pepepe fibroid etete wa koho kidney stones ni nyina koho no ena jigaji eno eboa emema ne pa male vitality ebetimi aboa ma oni be oba no ehyiemu yie eno ye nja koho ebeboa Herbatin mixture eno ye immune system booster ebeboa ena edua ya SK eno san wo cough care herbal mixture ni nyina no eye de Food and Drugs Authority edi on stamp esiso enti koho na oma osa enro ni bi ubenya bi nso wo pharmacy chemical ena herbal shops nyina ubenya bi ewo ho enkran o kwabenya ACP Road Power Hospital bus stop si wo hwa na ekoji ayaresa Kumasi Feyasi Jasbro filling station bosomtwe kwan no so eho so dra so besi ewo Ediaya junction oni Jasbro filling station no ena edi enhwanimu eno eye Kumasi heya ena Takra den so owo Anaji Estate oben Ahantaman Rural Bank eho so eho na obehu wo mo omo numbers 0244 544422 0244 544422 ena 0200383831 0200383831 ena 0555 797878 eno eyo mo WhatsApp line enti bibia wuntimi emfa enka no ebia picture bibi audio no bibia fafa omo WhatsApp number is 0555 797878 lawyer ye be call commercial break na enche maybe sa we cry na chese say mo see ordinance no baby wom kan say gazetted places ana yes it baby wo na akoye cry na say ye gazette wa endimu right enye sorry nyina na bitimi aware ewo because emremu no ye nje wontu yeah ene enye sofu bia na bitimi aware okay chreme ho no mukitue bi minim say na ya meka ordinance marriage but chreme ho no mukitue bi na ma baby say say traditional marriage no eno de baby aya gazette ana ewi ani akọ commercial break that is interesting okay it's the ordinance no
ye wo 3 approaches are ye ordinance marriage. First one here, uko district registry honum akwakoye wo ho ukoje form no na wankasa wa fene. Second one if no marriage officer certificate. And no na wo say software aban no amane ne tumi a wo asori a aban no agazete honum say ho itimi ware a no bitmaye. And ye wo special license. I know the ukoje wo registrar general honum and no ntina witimi ware wo beach. Any gardens, being and those places, no, ordinarily you can't marry. Special license. It's in the cover event centers now. Yes, okay. You need special license. Okay. No, it's in Makami and some registry certificate. They will call marriage registry. Districts so called marriage registry. And they all marriage officer certificate. Say, "Wa sorry, I will call or soften." Okay. Also, oh registered or more LIB or more publishing. I was in the dean room and sorry now Okona and Cassano. I was a register sorry and say it's me and special license I'll you registrar general honor say open so worry beach garden event center be and so and more worry for number yes someone number 2 sana morning but odd customary marriage dear aha cry bit my baby the here and say busia for na hia na antiase wo be ma ne oba ni ntem na aware na koso yo 0243114497 commercial break time nenso ye but 0322 for question brother me be say 0322498035 wait me ashase afre na emre so say o say commercial break na yako lawyer pacho na bila say me bisa question oh question no be bisa wa okay lawyer dey yake na wo bibi kan before I ever fa yokakofa in commercial break na yes. All right customary marriage no ya nkasa ye die okay ya nkasa ye die emam ye atoto na se you know and to you say you to na say no say your friend engagement there e form kra we engaged that onye wife onye husband but we customary marriage that your wife or a husband into say wa be fie enough to say Friday will be any day Friday mostly on Friday baba you are a wife you are a husband into emane yet to say the as a enye chinchina open white wedding aka ho na ansa na wo hu say wa area ankasa usika nso a enye by force the fact that onye white wedding but you are married but why if you dey no and if you are no nche say obi a why white wedding you are no more than you you are all wives you are all spouses at the end of the day it's between you and your partner you that's papa see at the end of the day no it's between you and your partner akoma mun sab dwumedie eba so adwade bia ekopem efiada 1240 ekopem se no miensa ebebo bibi biara etete wo ne hawo na wonya ba bia emfa nkono sa nkomo no bi na yebo wa ha ne esua de te se ne lawyer te he ya oboayen ye wo case bi kura ho no ma ne de ama no yes lawyer we de oboayen na we di ekire e de amayen ye wo counselors a omota ye dwumedie ye chi issues bi brain ne ka wo so ha wi a ne de ama reverend Kwame Kwatin reverend Nshira edu janfie se momboayen na asumdwe embra fie asase ho nsam nyina ye ka bi enra ye tu anamo ko yoko yakohwe obi asase ye di ho enkomo eno ti ne se bibie ha obia no fabre yen akoma mu nsam ye betu ho anamo e de amamo na asumdwe abafie nti de tete wo de ha obia no fresa number we ya 0530 507849 ohwehwe ya ye wokumase askwa ye ne shopping mall main entrance na ne di enhwanimu udru hwabo se abronsan kese esi ho akoma fm ebo animu udru hwabo se wofa panyi bi ti gate na no so pe akoma mu nsefo no odu beba ye office wo fe ni aje ofeso ni ene wa bonkomo ye commercial break ye ba na mo afre ye ba se ya what I say into ba ko bi ma me yi ni to pa ni nkatonkwan e bia me so memedi ebunabunu onwo ene enwa enti me die no kakra na mkwa na menya bi di at least wa kwanche utis kakra o Aunty Bea na ma unit ni so koso e ho na mesua sese wo kita bibi na se o feel se
ebeso na wo so ma wonu bia Aunty Bea ho na me de sua free ye because me say aduane na yete ma no yete wono nko a but ode ba am wo de bi because so wo de beba ma oye den wo so anya bi adi. All right, merci about ho with another question. Era baby wo so nyini free ye na sa de ne wo ho. Aunty Bea wo ho. Okay. Ebesi le nyina ye busu ye fie wo macro. Usi macro aso kwa win the case. I win the case. I win the case. Na me na be ma no ye transport union for no kwa me entry ho. Oh, okay. Declare to you. Yes. Na onu obi nya asem. Na o mo call court. Na o win the case. And I say I win the case. No tregu fie nanim. I win the case house. Into through macro junction na so kwa win the case fie na sa madam fo fie obi abekere. Okay. Aunty ye fie ni ye fitwa hia e wo macro ho a na ene na obi atutu sabre na ye nyini no na obi atene dem na sa me na no ameka na so dey see fie no yes ye fe no kwakunya ma ba ne di ankasa ne nickname no ya win the case onu na see fie no ochecheye na woche no anuafo enti me no me na nkanso na nya bi me na nkanso na ye ne nua be ma no okay Aunty eye grandma e wo fa. Oh, I see. Ena meme na ba na meme na nkanso no susu nua oche ne saa e fa ho no Aunty meme na nkanso afo no obi ane ne dan obi ane ne dan obi ane ne dan ena oche ne saa no mo atne mu saa abesi saa bre be na di atutu dia meme ahan okay na meme na de no edu ase edu ba bi na eye meme na nkanso no ene me maame ena ye na ne yete dan so you can imagine single room na mo nyina mo wo yes ne nyina ye team na de to aye so no so eye me na ba akonso de me na nkanso a ena ba akonso we ye chenso so ye saa ne to efikasie eye fie ni mu ebisa wa akire okay ne dan kese yes enti grandma wo yanim ono na si ne na apartment wo ye yanim say enti ono de wo fie nanim pe asa na owura ma ba fie ni inside na enwunu jo a na obia wie na duane saa ne ade no na menya na aka minim se meme nko ameto nsa didi na menya bi da wo oh yes ye didi bom me ma me ka ho mechi ba no ye nyina na ye twahia ho ne ye didi sa oh yes enti edu ba bi me ma ye ko me papa side ye ko dwa so na first day ye ko dwa so na me so a ye ko dwa so na papa wa akra ti me so aba ko ye je wa nyame fa ne krensi ono na ye kwatena ne nche na ono so so owododo ne ma ye 10 na 10 no omo ama wo ho na omo ama wo no so no obi ane ne bend di momo Aunty Bea nim so nya de make na me ho pa ono no me so ane ba no obi a 10 no me fa se bi wo obi atu kwan kakra na wo ne nche no obi a na obi ni di ena maame no so ne bend di obi a gi na duane firi maame ne ma ne so kosi ne nana so obi a gi ne de yes entu beba na so wo fufu a nchanse be e wo kra ye di mu fufuo because nchanse na sa ti na fo no stand ko rubber balls mu na ye de sisi wo no tuba obi fufuo ti sei ye twa ma obi enya bi na first day me ne machi ba no ye ko ho no mu wi aduane na ye wo ho ma me so afre ewra mo mafu ma aduane ye ko de yense ye di bom ti ni se ye ko di abom ye ko ya obi a wo se fa de Porsche fa de ho na me sunso yes dia yes so ade asem yesu ya ma ne fa fon frem papa se ade ma ne dia asem ana me ka chamba 87.9 jumedi a de bia ye de ebrem adwoada kopim efia de bia enche bia ye be mamo afre na ye call commercial break no questions no credit draw so papa lawyer any annulment any divorce yes say aware no e wo se niema bi ACP esita ansana yakase wo aware we de ejinem where any of those instances no yenya say na me can be say essential validity and formal validity say ye messy those niema na o marriage no yes you can say null and void so when a marriage is null and void you don't have so marriage near null and void that who here say we call court so could divorce it because idea any nyina so no so you can say any nyina so it doesn't exist in your ankasa you just go to court one example of and then a bit me buy a casa over there marriage near annulling the crown say only wagwari ukunu at the time I obabe wari ukunu no for instance now onyem oni obi na enyim you didn't wan kanche ukunu no na ohun is subsequently or finding out say
you were pregnant at the time and not over, you just go and apply to your me pese ye bisa ni ye say time I me ba be worry na bia obi anyem me man kan che be ma na oba be worry me no na me ne na worry there's be consummation because also say you consummate ya any serious ade no ni ya consummate ewie na wo hu sese na ma agba ase dado wo se ye divorce ye anole yes because we yenim say oba anyima how long then also yes see you worry 3 months yeah, obviously you were pregnant before then. Okay. We will use the circumstances no and a better. You can say a cockota. I say it to me say, "Oh, the one no assembly group paper swako." Inti judge ni be shim. I who say, "Oh, say ni na person oka." Na isiswa obe grant ama. Traditional marriage no grounds be ni ediginal sujina so ka say me worry bi. Depend so we bema obetima aka say oba na on anything of awachi eno de cut across of awachi some people will go so far to say your oba ni or you lazy or ya kwadro ne no dey no be justify so oba ni ya kwadro oh maybe I be oba na wada yeah that could be a reason in fact some of the scholars they say witchcraft Beye. But I don't think it's say yeah. Because remember the beye no because the beye dey. I know they say who go fear there. Wait make I say o come for bi o come for ne say o ye ni e be for. I say no we are not ko you ho no asante ma. Okay. Yes. It's a be but all ye be ma so a say na msika no. Un say customary marriage no. Untimi mfa nkan say be ma fa wachi. Why? Because I know the me worry as many as exactly. Exactly. It's a be man for that. Yes. You want for me? 0243 114497 114497 03224 98035. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Aunty. My mom is but away. You say, Bina Kalani. You so, Nana Mansi. Messi, a friend, Yabinewa. And then yes, I said, I have been I want to go back beyond your friend. You can be tram. And you meet to be tram. I don't know much in tram. I'm just coming there. You. Asa awariano awariano gwahudo bese mi sakra tenan ekirfo kwanya unza fiye omigire hwade ebefo kwanya unza fiye omigire no hwade ana asante fo fi kwanya unza fiye omigire hwade awemiye tantini de na kama tanti sem yetian se kani kekeno se oba entina ya onware ansa no betima no be wu dan ya de ne kwatire ohima 1937 next week no next week dey be sha naka tete aware ankasa se kwanya na tete no omofa so ware ho na wo die ebebem ne de ye ka ene duwa ma bi ba ti na mi mepa nana bilam pacho just so invite 1937 na good afternoon madam yo pacho di baby akasefi yes you mami pacho number yo pacho yeti yo pacho program na mi ti about our asem no and I'm saying we bisa say ni bra bi wo oni ni yiri ti ho on ma oba no ebe yi kike na de but that be na kabro no better kabro fo ne anti ase ye why okay so you can do like you do business give the woman the woman they do business. Hello. Oh, madam, can you position yourself well? Your network is bad. Can you hear me now? Yes.
Hello? Can you position yourself and tune the volume of your TV down? Oh, another one. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho Udi baby Okasefi. Hello? Yes, Udi baby Okasefi. I'm talking to you in Uniba. Okay. Uniba, hello? Yes, yo, nema TV volume nenko from why? I'm talking to you in Uniba. Let me see. Okay, me Pacho, say mo hwe e wo TV so na mo frɛ a. Mo ma mo TV volume no enko from. Sa na mo tie mo ho TV no so a na e delay yen. Why? E na wo tie already no so na wo frɛ a Pacho de ma enko from. Ne ka wasem. Entie wo ho radio na na se TV no eso. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho Udi baby Okasefi. Me Pacho. Baby on. Hello. Me Pacho beat you. In case baby. Only them must now so many years. Baby, I'm 13 years, 15 years. Yes, I will buy me. Them and I are them and I are not supposed to divorce. Now, only me the Japadia, I won't come one. Okay, our real idea, Hibia. If you dear, I come some and I'm sorry, dear. If you dear, and I'm worried 30 years. Emma and I are dear, and I are Yapa Papa. And now, Opeso besides, Opeso Japadia, my one Camubiana, and some commercial, so my little money. Oh, and then Japadia worry you. Japadia, them, and I am what you can come. All right, baby, I'll lawyer be you one. Why? Anna day. Hello. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon, madam. Yo, Udi. Yeah. My name is Ima. Maybe I try it you. Yeah, I got a call from Tema. Okay. Yeah, I bet now my brother be married. Okay, we marry me and my wife we do wedding. The wedding we do no. The many activity to go or it sometimes it demotivate me. I to talk anything, but where I go talk, the pastor will bless the man. Go talk, say, you need to show me again, like many Jimmy hope you. Well, it's okay. So since then, where the pastor has and said, also what's up? We later on we come back everything we leave my day. Where you go. So now I never know where she did. But me the know the picking. Okay, so you have a child with this lady that we are talking about. No, a child. You have a child? No, please. You no don't child. have a child. Yeah. How long did you stay together? So like almost 8 to 9 years. Okay, but so was it traditional marriage or ordinance marriage? It be wedding. Wedding. Yeah. Okay, and how long has she been away? Right now it go 1 year now. 1 year. Almost 1 year, yeah. Okay. So your question is what? Right now, I want to know the procedure because I want make he can go sign the divorce papers. If you make me, I go. Okay. All right. Okay. If you make me, I go sign the divorce papers. But they're going to for. So have you initiated the divorce process? No. I never attempt. It be really like before go because they give a letter to make you go legal aid. You never go. Okay. All right. Lawyer is not there, so he wants you. Thank you so much. Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. I'm good there. Pacho bako die. Yo, Pacho ma onde so kakra ma ye why? Okay, I'm not doing Yo, yeti udi baby a okasefi. Your friend Gabriel. Pacho, my son is why is it that nowadays money they are only focused on properties after marriage? Like, can't they work something out to maintain the marriage or like? No, you're saying that nowadays who is interested in property after divorce? Why is it that most of the ladies are so much keen on getting something from the marriage, like after the marriage? Okay. Why can't they try to solve whatever difference they have? Okay, so they should solve the problem instead of going for divorce and fight over property. Of course. I think that's the best way to do it with most of these things. Thank you so much. Hello, good afternoon. Good afternoon.
Yo, nsama pom. No, but you pom ti say. Boko, ma radio ni nkofo me why. But you no phone can you. Me ho ye papa. You me. Me se ma radio. Ma radio. Me no be dia no. No be awa ni no. Amen. You go to go say ko sama pom. You no break. Ani ye no. Ani ye no. Na me come here. Yeah, that's it. Nyame show. Good afternoon. Good afternoon. Yo, bacha boko there. Nyame adom Aunty Bea na mo so. Yes, adom boko eti o. Aunty Bea lawyer ho. Oh, wa ha oti o. Lawyer ho abana betima me. Ene for the airport pa. Oni wa fo mo me ni akwesi. Aunty Bea wetin nka? Ah, fe de ye me dase. Okay, me say no abo lawyer betia ma me na ene for the airport pa nyame sra. Okay. Na Aunty Bea the question no ye bi nu. Okay. Answer na me be that question no. Lawyer can say I say I am imagine me the mean say na man in ya. Na lawyer can say what warrior na offer empna emre bia ntikiro. I also say what worry now fam na. It's not a emre bia ntikiro. Any criminal offense. Na Aunty ende yen kan say you so mun fiamra no. Because they are man in fiamra no. Mun fiamra ni. Na Aunty Bea question ni. Yes. Me tell lawyer say. Then man na Africa akutia obatia de na bashi. Aware no enjoyment ni na oba ni enjoy. Adin na be man no. On the baby chop money sa for me aware ndo. Adin tia. The lawyer man. We question we ya baby sabi, eh? E ma chop money ye de aduane ama wa so abedi. Man say o say man be chop money do. We be man kwa. Mate why ye da so papa. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Bacha odi baby akasafi. Mo be bacha obi binti me di be se ka kra. Okay, bacha you. Bacha o masem bi kan de se. Me no oba na te ya ye efie aware. Ana oba na afamachi. Ana be se me ne jai. E no oba na no jai. Me na mi kan bacha so. I was me ne che Japade no ana me pa cha ko question latter part ni anti ni ye o se oba na ye den na so ujai mbadaje okay so question ni so bio mame mbadaje ye to sin ni ze me no oba le e wo ho hello mbadaje me pa cha o so question ni so ma ye anti ni ye bacho the question ni say me no oba no eti aware no ye me ye ana yaye efi aware no ana wa famachi oba na famachi no ana me pese me na pese me no ejai because wa famachi nti me ba cho e wo sister me no eche me Japade na yaye na na ayo lawyer be you ana fi de person me say me no yo me da say ye na scholarity hello. Hello. Yes, good afternoon. Odi baby akasafi. Good afternoon. Begin to me the speak up. Mr. Show. So you only don't market. Now we need to Japade. Now you call you our bonds. Every after ba kwani ke Japade no ho ama. Okay. Me ba try ye dia warrior. You see our way. Fie die ya ye ka ho asem and one say a man na see man no so we say e ba me man ko mu twem na sa obi ni me yire da bra institute do obehu bibi nya na okofa kora bi abasa me ba me ama ni bi yo me pa cho yo me da se papa yent me fa call bia say be ya lawyer be share say questions pa cho yen share say mfi de oba yi okay say be ma no ko wo ba e Japade na ono ni na ye no akra no wo chefa wo say Japade ni say Japade na ye mu mienu na maye enti time amotiase ne de eye a friend communal property or matrimonial property but as same thing na ye jaya obia ebenya ne chefa wo ti be ma ne chefa obenya no e na ne ba no e wo ne chefa wo aha akra ne de oye ne papa no enti ono ne so man idea you know whilst it is still communal property and he's a child of the father there he would have an entitlement to be there. Oh well, I mean the point they say the entire yes and they say first no na illegitimate children
and so high yes, but into ye man a year free honum. You see, children, a child is a child is a child. And found only baby free by provided say, or your papa neighbor, and so your mammy neighbor. Say, me, also say, be a cranny binya, be there be even after, say, papa ni who cry. Okoye earlier obeji the early in respect of nikuno no ejapadie no enu mu na ne ba no chefa wo enye ono ni de ntima na yemo hyehye no bebre ena enua ba ko nso se ono nso waye fie die a ye ka ho asem ya ene wo hu se ne yiri na fa na chi nti so oni ni jaya ono no pese o jai oba no because of se wa fa na chi no ejapadie o maye no o so o ma oba ni bi meaning na enka se wo hu se o pese o jai no you will make an offer amano say oh our enemy to me nyebiem ade we ni aye tifa we ni fa we na you know, and then you will just execute a terms of settlement na my or case on say there you have to go to court and so far as say our japadi and mo ye abra na maware ni nko ade it will be subject to the processes of the court onkafra you know no kafra mema na kasa no mane fa mochi ya mo ya papa eso mo dia mo fa ni mu ni ekire nyina na mane fa ne sa yo akwase wa say mai ya ware ya kwatena fie a enjoyment ni nyina ya na enjoy na so mema mu be chop money ya till on tia say well maintenance is generally the responsibility of a man. Be man e ba konoma, be man e shifi. In fact, say oba no kwa was catching be man na say e wo say ye gisika e man na e wo say be man e chire say ono e bi oyare o ye say I mean eno nko ande omo haye because until before you will be able to get a maintenance order before those answer na obenya maintenance order etia oyere no oh na just one break we say we establish niema be therefore say one kasa na bia wo yare bia nti a untimi nya adwuma ana sese David because na fama and I face ba ko de on na me hu say we ye be na no rhetorical obi sasa dey tin na say issue ba aware mu a a man pray say our jay ni mba na ye resolve because e japadie bi wo ma oba na pray age oh yeah mra no we promote reconciliation in fact Matrimonial Causes Act there's a whole section mra ni mu nyina na yi ba ko asi one whole section 8 a friend of promotion of reconciliation to court no in fact most judges no so the marriage petition kwa obemba akọ aba 2 or 3 times they will even refer you on meet makasa mon call ADR for ho na mo ko mediation she say meet mercy isia ye hwa na nhwa o se say bia bibia e fa say one of the inyina so ba ko say irreconcilable differences say moya muntimi ntem ho ase I know the court matter but bibi to say bia abuse or bo na bibi sa de ye twentwen so sa nti no ye mra no per se our regional honum our laws abhor divorce your laws no impede divorce but kanipa ho nti the first two questions then I think sending say about divorce na obi busa say oye oma ware ofi na omo pese omujai ejapade no ne chefa wo o chefa wo so na msika no if you aware no to say aware fufuro bia aware wa sorry ana say see nti say sama emredru say e be go aware no na ye be che ejapade a also chefa wo na obi so ka say ne ejai no honom bebre bi yes 1 year ye free bibi desertion say oni obi te where what desert no but generally must be for 2 years until 1 year maybe on train another year so 2 years no so then obetimi aye then you unfortunately have to apply for divorce. Okay, your final words, your time no sorry final words yes our real here if you are real our ye nyina ye mo ya ware ho ban emema munya isa mo fa chire no eni mu okay it's another ya kasafa
the legal effect of a fie aware traditional marriage nyame ya aduma emrepem no lawyer ekwan ba no ho a yebesia ba be ka ordinance na Islamic Mohammedan marriage no I say de bia ye twa ye nuanom kremofo no nso ye discussion aya na ye yi o mafiri mu kakra nye boapayo na fe na me ko school no ewo Islam nyama no kakra sai be ya betina na bisa question na ni me bisa ni yie aha nti mrepem no ye ne lawyer be ba ni abeka ordinance ni Mohammedan marriage no nso na mo amutie na mo so mu gidie wo honom no aboa mu nyina ye ne lawyer kwame ba na ye ne no ebo enkomo no akoma mu nsep dwumedie na ye be sorry so yes sorry si me enfa happy birthday si enfa ma enuanum ya nyame adom omudi omo awoda de di kan ekọ de ama ka chire edujemfi ewo Ascension Baptist Church atonsu aprabon we efie na accountant ayene no wofie ha nana Ajiman Eric accountant say yema happy birthday enfa ma ka chire edujemfi kacha accountant say ye ba no ho ne ebadiska aya ombie ne nsem enti ka chire edujemfi happy birthday to you from Eric Nana Ajiman Akoma FM ya accountant die tosu mienu ekodiama Mary Frimpon aka Nana ya uwo KJT Dubai uko school ewo Legon we every Opoku Justice osi yema happy birthday enfa Emmanuel Mary Frimpon ye fro Nana ya of KJT Dubai die tosu biem eko ediama Mrs Chumberima aka Mrs Sika we every uknu ho Mr Chumberima eni webusuafo nyina eni adofo nyina omosi omodo papa nyame onhraw ena de twato okra ekodiama adwenyan oye ochecheni osan eye businesswoman otitek we every Spartus o boyfriends omosi omoye from your stubborn boyfriends Spartus ena Beluchi omo Akoma FM ha omosi omo happy birthday eye Nana adwenyan oye ochecheni na osan ye businessman we almost from your stubborn boyfriend Spartus and Beluchi of Akoma FM nti ha enenneso ye de dwumedie ni nyina ebesi production team members adebia na wotwe bia omobo ayam ye hye Akoma mu nsem ede bremo eye Nana Bila Kantanka Spartus Kojosa Akodie Emmanuel Kwame Vadi Era Adwa Peggy Beluchi Nana Yaw omunyina ene boayen a ye de dwumedie no eba de oyeyen makeup ade bia dan so ye de ba dwumedie so eye Glam by Tina makeup ono na de bia oyeyen makeup a ye de ba dwumedie eso eha ene ne ye de dwumedie ni na 87.9 Kumasi Spiogabra abosumi we mu de mesi ye frame ya obinewa ene ne so metina dwumedie ye sorry ama ye the sports abram ye see breaking news bi was sports ho ni nyina je se onua agrofie ene Akoma sports ena obeti sa breaking news no nti enyi we fidie no emfemfiri ha yedamase